Malo atu le whalomanuia. Sa mo le pele. Ia maia I le laua sinsina se ia pa ia se o pitu I titi. O le manatu mawalunga o lo tau fai tu sa tātou. I le mea lofa tāua le atua o le ola, o le soifua lau le lei, I nā, ia, au le ola fo I le neitu langi o lo mātou whapeo na whao ina tuai. Le tautua fai pēa lau si ufonga o le tai a fau, o le aso lulu. Manatu le aso tofi le nei I le tātou nu o Samoa. Ia, manisi atu nu o le lalolangi, o lo whapea lava o na tātou nuti mea whaatasi I aso taitasi o le paiaso. Lau tau au na masani tu ila epa whaafitai li o sua. Ia, o le fōi ua toe sau whai atu ilo nanu fō whaasara lau. Ia, e wha wai lana tautua whai pēa. I aso taitasi o le paiaso vanga nā le aso pa ia o le li po le aso sā. Ia, ua le mwhai o na whai nai lana tautua. A o le tātou whesanga inga lava whai pēa maia I le aso ngofua se ia pa ia le aso tōna. Ia, ia le tari tonunga pe ana le ai le alofa le tua taita. Ia le soifua ma le olo. Le si mea tātou te mawhaia. Mea tāua na o le wheau mua le nā tātou te baba. Ai tuto ai le tangata rabai. I le tāua o le whaasoa soa mai tātou matai o le mana vaola. Ioe. O le ea mawhai ai o no tātou manawa I tutonu ma manawa I whafo. E fua ai o no tātou tala noa I le me tau o le ola. O le wheau o le ola. Ioe. O le wheau o le mana vaola. O le wheau o le tātou whitāpai o le tātou whewā ai ai. Ina ua ia I tātou le mea alofa o le ola. I le mwhani tātou whaia lea mea. A ua le se ola ma tātou. Tāua wheau o le aso ma le aso. Tāua aso malava. I lau sila, I lau waaai, I lau whaafonga, o le tātou whaalongo. Ia, a o tātou waaia fua o le ngaruenga fuafoa o tātou atua. I lausi o si o manga, maso o si o manga, o whea le tū lalolangi o lo e nofo mau. A whai foi o e mafuta mai tonu o tātou lavatu nu o Samoa. Whaafitai I le atua, mai bi ia le atua, ia o lo o whapea lava o na outou au mau I lo tātou atnu tātou te le leo mai a tātou mea tō tino. Wā tātou mea tō tino, o tātou lau whanua, ma lau ele o suafa matai o nuu maainga. O tātou mea tō tino, a whaila o le te mafuta mai Samoa, whaafitai, ma lole, tausi mea le lei, Iui ono leo o mātou tautua mamau atu ia le tautua foi anisio o tau uso matua whawhine matua ngane tau mamau atu le tautua. Ia, ia tantonu o Samoa lava ia. Samoa isa sae, Samoa isa sifo, ia, o le au ngalava tasi o e mau tātou umalava o Samoa. Ia, o sa foi la mau pa ia mau whainga Samoa. Ia, e maia I le taisa masama o le tui manua, ia se ia pa ia fili mapuritu, ia po le tai ula o le tamai tai, o e atoa ia ina pa ia o Samoa. Mai ia anamua se i o mai I le so, ia tātou te umatu, tūra I mai le isu tūpulanga lātou te whaawawina. Lātou te whaawawina, o sa mau pa ia mau whaingai sa mo le aise poto le aise tamai e mwhai o na suia. Ia, o lautou o na masani tu la epa whaaftaili o sua. Fo ila o atoe sau whaiatu e whaawawatu te tātou tautua masani. I le nei fo I yaso. Pepe se tatou I lo tatou atua, ina whawhetai I lo tatou alii,
ole na maliu e whaamamaina I tatou manei ai o tatou lea ngā Alleluia Alleluia whaawhetai I lo tatou atua whaawhetai a Iesu whaawhetai a Iesu o lo tatou whaaula I te lena wata tatou angasala Ua mumu e peise I e ula ula Ai mangalo lava I tatou nei uma pe asalamo male fatua tu wa Alleluia Alleluia whaawhetai I lo tatou atua whaawhetai a Iesu whaawhetai a Iesu o lo tatou E sau I lunga I le maloma malu O e tali tonu I lona alofa Aua ua fautua lo tatou Aulamo e salamo ma ua fatua tu Alleluia Alleluia whaawhetai I lo tatou atua whaawhetai a Iesu whaawhetai a Iesu o lo tatou whaula Whaftaitele Iesu lo mātua li'i o lo mātua whaola. Mā lo pule whaftai le angalelei. Au lia manmanuia le nei aso fōu. Whapopo I aso o lo mātua ola. Whaftai I le mānawa o le ea. O le vaenga fōu o taimi fōu. Vaenga fōu uma o lo mātua ola. Vi ia lau fio e whaapamau. Whaftai I le Mātou lau leo leonga au mātou tā oto e momoe ma marolo I le aso ma le pō utanai. Lea ua mātou anga I fo I leitu tau o fiafi. Tau pongi o le nei tūlangi o lo mātou fuai. Whaftai I le taitainga mana a lau fio. Whaftai le lau leo leonga ma lau puipuinga I le mātou fafo ma lau mātou fale. Fe au manga luenga I lava singa ma fuafuanga le tangata lava ia. E ia lava lau fia. E kore te talo tamai, tatou ma oile ne yasu. Au ina mai aru ngā pa ia tautou lua, le tautua ma le au unanga. Se teimi foi o le atu ua le maafutanga, te amwha tofai le neipo. Ia au tu mau le tausi mai ma le au ngalei o lau fui tausi elo mātou wola. Mangalo I mātou uma I mea uma lau sisielo mātou sabalinga la mātou maafutanga I leo la nei. Mangalo mātou labo o tangata sisi ma le atu toa. Le tautua ma le au onanga whai pēr. Whaangangana. Ia whapoto. Ia le tautua o le tautala. O mafufaunga le lei. Ai sili lava no mātou uia ala sili na maulalo e manino e mamala malama mta o pumawhaina mātou tano ina. Tātou malau fio le nei aso. Se i o ina mai a fe au le nei a fiafi. Mau sovi inga au lava o mātou tangata ilo so whai su o le mwala au. Mene.
Pese tatou ilot. Pese fia. Iwa sumarvalu e mai tonu o le pese tusi Ioane mua. Ile o le Ioane le evangelia, the same author. But o le Ioane mua, Ioane lua, Ioane tō. Ioane apostolo. Ioane mua, au lona mata upu mua, au lona foi upu fitu. Pio ina lea e tusi atua i le tusi pese, ia langona fo i o le tusi tala. I lea vaenga ore. I mana tō le ua te ilangi le tātou. Apolo foi ma fasangi, io e tātou te aiai ma sile i fo le tangata ia, i lana sa maringa i le aso, te loo. I le teimi e le mana ia i o le mea o lo tāla i tai au, ta usu ro fai fe au. Tātou mana tua ea, i le i fai sa talotu whaafitai le tai au. Leanga i o ia mea. E i o mea fule le pika ki la ngona i api uli atoa la ta. Ia pika ki ka oko e fo i moe. Io e, le aise lotu na fai. Ia pe lau mai lo me ai alu lo mai fasaro atu. Tātou mana tua ea. A o mea e masani le o. E ta te la ngona u whaale tonu ina ua tātou mana tua e mea ia. Ia, o tata otu. Na faita otu ale o le nei lotu. Ua whai lunga me fule le ua unga tae tui nofo lunga tui tau whai. Ia, o le si teime. Ia, e tu atu le mea, e tu atu e mana tua e ale lotu. Tui timaru le mama dana. Ia na tue tau whai ale awe le mafu whau whaftai. Mena o te whai tui sa mo e tātou. Tātou tangata soifu o tangata ura. E ngalo me ia tātou. Ewe. E ngalo ia tātou le mea le whaftai i atu. E whai mele tala tusi. E ngalo le tangata, e ngalo le tina na whasusura na pepe. Ai le ngalo tātou i atu. Ke wanta ai upu nei. Ma ila tau na tusia tala nei. Ma le moni, ma le whaamaoni, o le tusi pa ia i lo tātou mawhiangai. A whaila le whai mai le tusi e ngalo le tina. Ai le ngalo tātou le atu. Au whawhianga ngalo ia tātou le atu. Whai atu i whoi. Wa le te whai atu au ia e le whaina u watu se unga whiamio tonu. Pa a whia na ngalo. Ngalo whai atu au ne tae au. Ai. Tua i ngalo nimo o ke ia ngea ua tuai e mea kue usi ai. O ke ia ka pe ngalo. Ko a mana tua le hallway. Le mele ngalo. Anyway. Pepese pe tatou. Pepese tatou ilo tatou wali. Ia. O i lo fofonga o lo umutu le nganga vivi. A ngalo la ia tātou. Ia ngalo ifo. Ia ngalo i le lau ia pipi ifo le lau whaiva pi o tau tinonga. Tama e pelu ia ngalo ifo. I lo ni matamtau pe a whai e ngalo oi Jerusalem. Tau tinonga. A tangata e
pele ia i latou le atu lau ele o le malu o siona o mauga o siona afai e faapena pepesi o tagata na e tatau foʻi faapena tatou aua galo faafia ia te oe alii tui la epa faafetaisuʻana na ave sau faafetai faafia na galo ia e pei onai feʻauna ai le mafainou sau ou featu iā te oe a o le galo soʻo ia ia te ia o le aso fia nei lusfulu ia e matou ma salo lusu matasi i vaega uma o le lalolagi ia o lea e faapea e faauau atu nei le mapukalame ma le tamaitaʻi o moa fanua ia pe a faapea e a vanua nei ae ale ai foʻi ia e lē foʻi se mea o iai leu te atu le foʻi e feagai ma le taliga mālō i oe i Samoa oi i Niusila ia pe o lana o vai atu le lunch mai masialiʻi o tai o alii seu siona faletua ia ma tapena ai i le latou polokalame lanei le tautaiaʻi o vaega uma ia e auʻi ai le tatou tiutilo o ana nei fetoʻato e maua lelei ai seʻu taimi e ou te matamata ai i le tripa le liʻi o Donald Trump e na o i la sasufa sasulima i China ioe te lē fiasau te lē fia faamatala atua ni mea na faamatala mai sisia tea unless I read myself o matamata i ai tino ma moli mauina sa fai mai se tagata iā te aʻu o le tāua ia o le mena ou faitau ena nei ma ou matamata ai i le malaga lea tasi le taʻitaʻi o te loa o se taʻitaʻi e toa le loto taʻitaʻi lea o le presideni o le malo nei e toa ena te lavatia le mea o le faapea mai o taʻitaʻi matunuu o le lalolagi ma le eiloa le presideni o le malo Amerika ele se presideni alofagia o le presideni e itagia ona o ana decision making e fai o le upu lea pei e tele ina ua fiafia la ina ua faalogologo i le saunoaga a le taʻitaʻi o le malo saina pei ma vai taimi ino te usea na ngata le taimi o le iwa tausaga taluai o le taimi mulimuli na a o toʻaiga faiga malaga faapei le vā o malolua pei ma back in the 1953 President Nixon taʻua e laʻu faalogologo i le aumaiga e le presidene saina i le tāua o le mea o le toe faaleleia o vā fesootaʻi o mālō e lua a mena lena o tāua le toa o te mālō o Donald Trump e alu ai luga e le o alu o ia o le sesega lea o le taʻitaʻiga tagata fai pisinisi ma taʻitaʻiga i latou fai mo i latou le mea lea o le politiki politicians ua matamata atu le saufafaʻi mai ia a le ʻaufai pisinisi na malaga faatasi ma le Donald Trump faasasaga mai lesi pito foʻi te leleoa pegi laʻu foʻi tilotilo o le au business people saina au ila i le feiloʻiga lena o iloa ai le ia leʻi taitai ala le mea tautupe tagata saina pisinisi tagata fai pisinisi saina i le au pilionea ia Amerika i le feiloʻiga lea ai foi ona mea lenā lua le tamālo o Donald Trump ma ave tagata nei about 18, 19 of them
O le isi lea mea sa moa ua tatau ona tuu ro le mea o le laulau leiloa nanu. Tau ona tuu le mea tau o le whapea mai e leiloa e le taitai o le malo e le anga le nanu o le taitai o le malo. O i le whelua inga lea. Na o ilo ai. E le o le nanu ioe. E le o le nanu e whetai iai baha o malo. O le tangata toa le loto e whelua i malisi malo ma. O le me tau ona. Tusa pe o le vale le alu lau nanu. Ai ale ioe ai lisi tangata palang. Mai mautaini. Ai pe panu lau nanu. Ai a ioe ai isi atu te telo lau. Fa meta te ule. Au mata ni feo inga le. Tau ala io platforms lo tatu tilo io le AI. O le translator o conversation atoa ia ma filo inga ia. O le AI translator na lako na fa lili winas na fo io te io malo saina tua i la fia ma se meta unanu. Fa fela na mai tanga te io tatu at matau ma lau mai le fionga le li pa le mia. Lau mai ia tatu e leanga tatu nanu. Ioi. O mata e o foi la tamalo Donald Trump. Na pole le vanga e kilo ai o Donald Trump ma fa longo. Ioi. Ma tilo anga i le fo i la utu. He just read his lips without understanding la merito e memo melisaina le. Vangana, o la translate mail AI at the same time. Taua na i o nai mea i samu. O le vafi, o paua malo, losi o le lalangi temi ai. Saina ma Amerika. E ui na la malama saina le tero temi e tau nga oi information le malo ni mo meo codes. Pi o ina le tam faile le na whapurutalo. Na whatoa maua tua nei fo i le mai le meia. Po le pule nuu i mai le vai le siva i aileo mātou i nā tau Acadia i Pasadena. Whatoa maua tua nei le sita mai tai o le meia. O le meia le pito nuu o mātou tau Acadia. O le ta mai tai saina na whanau maula i nei pe tai ua maua ma ua tau tino. O ia o le spai o le malo saina. I California nei, i Amerika. Ioe. Ia, pei o vaenga ia o le manatu o tu o le trip. O le toe fuatai, toe tapue, toe wha le leia mo meo o le nofo le lei, malva le lei, ai mission. O le va ai wha pisinisi, it's all about money. Iu tilo mai. O i whalan maftanga, le whaatai loa le leia. I upu matalata e whaalango le malo saina i le economia Amerika. Full stop. Yeah. So mo meo whaafetaua inga. Me lau te whai atua. E sena matau tia kamalo le plestenia na tunu ne te mine. Business wise. Tala nolo I me tau pisinisi. O le mela ua tupu pe ua nini ua mix el tamalo. Politics into business. Ioe. O tangata ia na o martamalo. E na re pau le tangata le no vai atu o le politician. O le Secretary of the State. Secretary of State chilengo vai walu male sui but the rest o le dedication nga o tangata fe business o billionaire tangata maumea o le malo Amerika alu ta malo ma ai tai na I umatu yo o le ba inga la mata matanga ia mala utau pu atu ma yo o le mana ia la o le ai se ka ka fu le translating no I translate sa o tau tala mai translate mai ai le
ele AI. Fia i ona o tātou manino, ma malama. Ia, si o fo inanga ia i le Temple of Heaven, o le maota o le malo tapo i le malo sina. Na pio since 1420, a fe fase la fu le matua o le building le ta o le Temple of Heaven. Io e, na sia foi le au malanga na o ni Amerika. Ma tātou tiro iai. Tā ua foi tu la lolangi le vai. E respect ia a taula le 14 e fau le fale lea. E le sau le va afu le tau le Mayflower i Amerika. Yes, sao. E fau le fale lea o le Temple of Heaven. O le ngona le Temple of Heaven i pe sao ia. O le Temple of Heaven na fau i le tasifalu o 1420 fai ela maths fia kausanga fia singkuli a o le malo Amerika fa to a tau nu u mai le va o le Mayflower i nei i le 1620 yoi 1620 tasiono lua o a le fale lena fausia i le tasifa yoi so ale e a foi a tiro la e matua tu le Temple of Heaven o le fale leo le malo sena le malo Amerika luas fia tia luas e lau tau sanga the difference tango sila e pia mai vai mi ut fetu sa oli i malialata sa ele tau te whaalongono umai le usta ia what is 606 me nanga namba Toi ka ua ka ku lo mea pe ole unga lo tala i le filo inga le malo tai o le malo Amerika man au fai pisinisi na malanga i saina. Nei loa i le lalolang. Le ai e malo losia pepa le malo nei. E malo losia. Le la ua tatala i male u tabai tu nei fia lua se lau lata i le lua se lau le fai tuto au mo meo valele poems al malo Amerika. Lea ua tu inatu i le maftanga le. Mai malo se ne fatau. Tatu bai tatu te tālanga o fai tuto ai e mon. A tatu tala nolo na o se tasi de pe lua ni valele sa mui tau vai. Au valele ia ua tatala le fai tuto ai fai o na mai se ne 200 poems valele. Commercial flights. Makaukia. So le nei tala amatanga e amatatoi ia le tatu polkala me Veneas. O lea e a foi. Na whau tala atu lau tau tua ia te o i le Veneas so i le meo le. No tau whau tala atu ua misa le la kapisa mo. Ma le asosio tamatuai o le mansamo. Au whafonga ia le. E fionga le li pare mia ano po mali la ulia le mali e toa.
o le sui palemia manisi o le kapeneta. Ta ilo pe whawheno ta whamatalaina. O le ata leo au mai. I mo meo. Me singa ia na umatamata ia na nei. O le ata manino leo sa mo le tatu te vai ai. Lea ua au mai I lea matua I au mai moni ai I le ata o Samoa o lo iai. Talu ona tula I mai le hero PP la tu te tai le atu. O le ata leo tatu wa ai. O le fefina wai. O le fina mai fina watu. E manaia le amatanga le fionga le li parmia. Na amata le li minsta o talonga anga nu ia. Tanoanga le tatalo. Na fionga ia sewa muli toma fasi. Ya o le fionga le li fai pule mai yo inganga maunga lua. Tot. Nga ngai fa maunga lua. Manea a matele lotu tu lo lava noi le fionga na ia le saunoanga. Fala I au le fionga le li pare mia. Tau ma fai e fa tupu ma le file mui loto. O vaenga I lua. O lea, vaenga tamatuai o le man Samoa. Ia ma le vaenga o lo o nofo le presidente fo o le vaenga uta ua o le lakapi Samoa. Ia fatasiei ma presidente mfaululunga o yuni lakapi e fie tutono le atunu. Ia le na nganga e maunga lua. Faftai le fisoso ni mai. So le ta uo le ata sam. E o ngā mea ia. E o ngā e whaamatala mai I tātou le reality I tutono o tātou atu. Ma le lau tātou loa. E moni a le fionga. E le o whaingo fia tiu te mawhaiwa. O lo o fia ngai malo tātou malo. O lea e o maili si vaenga mawhai mai. Ua vevesi a inga nuu ma le atu. Na tusi lo le lima. Na ia se teimi whapea mai ai. Te admit le tangata. Ia se li atu la epa. E tusi ai o ile la audi le marito. Male malo. O le fast. O vevesi whapea le atu. Le ai se teimi e own apa I tu le epa. Whapea a mea wa. Ana ua o file mu, ma o nofo file mu, le se temi whapea nai. Io o mea le temi nei. Io mea temi nei. So o tūlanga ia o leo o tūla I mai le atu temi nei. Ma lia ia tia. Ona o I lato umai I le lakapisa mo. Sai lalo le whaamalu. I tausanga e lua se fulu. Montu tele fo tausanga na sau whai tu le epa e whemte te fono. E whai mata I te fono I to tonu o le lakapisa mo. For so many years. Te roa te latu teimi o tu le epa e whemte te fono. I nai lo le teimi na whai ma pale mia la tunu. O le ala ua me ese I tu le epa. Lewa mai President Fo nam la Sami Leota. E pe o leo sa fai mai ia le sunga ia pali I chantai malelangi o le loia. Ale ina pi ala kapi samu. Ia sa fai mai ia le li o I fo le ana Rani Posini o le member I tutonu o le board member. Sa fai mai ia le li o wharama vaenga titi mai tafua o le board member. Tupe o I lena taro sanga I le whiunga le li pare mie le amatanga. Mali li. Tau te whaase e tuanga. Leanga o le whaitau mai. Pe e fua uma mea o le tana noanga. E tusia I le atunu.
pe tanga lo stusi ale atu o le atu nu e fua ma iai me o le conversation en fai le so na uma lole vaenga fala I au ole le li pare mia amata mea lo ia le li o samiliota po namla ulu samiliota e mana ia le vaenga o le manatu o pitia namla ulu samiliota o le mea tautu la fono o le mea le tutonu o le tulafono I le taimili nei o le presidente ma le board pe o latou well whanongo iai le whainga o le tulafono pe o latou na pulea le lakapi Samoa o I le presidente ma lana laulau ma mea uma ioe ma le board iai le CEO o ina e aluatu le pulenga o le lakapi Samoa so o mena ia len fapele I ona mlau a fai o le manatu le ave ese tanga matuni por kiki tono le sui la tulafono sui tusto e rewrite le tulafono awani to sa fai sesi se meta o se MP po se member of parliament I to tono o le board ale lakapi Samoa so e manai si mena ia tia but e ia si vaenga o le saunonga Pito e tama fai e namba ule ai. O fai pule ia ma mea tau por kiki fato atu puana nafi. Alo matou tau tua I le lakapia Samoa whatever. So, it can be right. Pe se lau atau sanga o tau tua le lakapia Samoa. Ai avelo oi ma le fai pule. Walava na tau sanga se lau na tau tua. Ma li lielo fa se tuanga mo le lenga o le so le fuaina na le umi o tau tua a o le fai te tenga o le me vai wa tu sa pe se lau tau sanga o tau tua e te ulu lo te tonu o ta longa fa porkiki that's the main concern o tangata o le atunu io pe fia tau sanga po le ale experience pe na coach pe na player ai te sau fa ilo te tonu o le fale la poto na lufi ai ma li poia I upo le atunu ma lufi ai I te mau ainga o Samoa concentrate rola I le lau calling for le ai tuu le lakapi Samoa o le whainga siri na on whainga o fia le pe tau mwhai le whiunga li pare mia ma le malo e mori atu Moa wala ia lau judgment, ma lau tau whamsino atu le le whaingo fie, ia namula uru sami, le whaingo fie ia lea anapo sini, le whaingo fie ia whanau mawainga titi mai. Ono la tutu ua le mea o masani ai, o le ame o masani ai, wa lewa o na la tutu tua, ile la kapi ale atu. Ela ia le mafaufaunga o le faipule nei ai ana nafi a o lewa ona matu wati nei mai a o le fe au o le tau mori a fai e iai se tō whawhetuna ma toi te pā nei le sai ale atunu e sai le atunu e fua I le tūlanga o le tatu au lakapi ua iai le temi nei toi fua mala mea I le tūlanga o le au ua iai tūlanga fia 28 tūlanga lua se fulu. Ua tūlanga whatasi tātou ma tunu e iai Spain. O au nā tātou te tāalo. O St. George. O le, o ai si tangata. O ai si atunu. Ia, o au alusia. O au atunu kominisi o tawai atu. Ia ua foi. Ta alo fatasi matatu a ele o se tūlanga matangofi I le wa aila le aia asiri o matafeo ia male latou foi pito la au o I latou le na o whaatonu maia ia le asosio tamatuai o le Manu Samoa o le whaingata ia latou o lo tutuma le asosi tangata na le asosi ai foi tangata sa ta alo le Manu Samoa le I le pito la ia la kapi Samoa I temi nei
Pau tangata le sai i te mini le pito le iai i na o whare o mawainga. O le ana le ai. Samiliota le ai. Na whare o mawainga ala tangata le sa whai sa ta alo ma coach. Alo winga o le tala noa le pe o te e batui fu se sao le tatou o kalame. Tatou te ai i le lau te lenga ma le manuia. Ioe. O se mea manuia ai le atunu. Ma nei ele mafufonga o le li o namula ulu samiliota. A fai o le whainga lea. Toe li lau li liu e tu singo tu la fono. Ave ese to tono tu la fono. Le mele e iai e pu lea e le prestene malana lau a fono le la kapisamo. A fai o le mea na la iai. Le la fai mai. O la toe lau li liu tu la fono. Ave ese tu o e to tono manea. Ave ai. O bulo e te a ngai lo e to tono o le pale mene o Samoa. Pe fai mai o e te wha moi moi ina le lakapi fia tau sa e iai le lakapi a Samoa. Pe sa e coach, pe sa e player, o le alavan mena iai. E te ulu fale lo i te tono o le kapeneta o le pale mene o Samoa. O you done, o uma. O le laulili wina la tu la fono, lena ta ue sa miliota. If that is the case, we have to go through this. Change le tu la fono. So mo waia. Manea si po a me vesi po le afe la flofo inga. Le na tatu fa no no oi. Yo. Ya, o me fa pena. Se le ingi fongo kanga mo me o manatu fa fono. E pisala. Ina ua tu ua la umana fai upu muli la fionga li pare mia mana kapeneta ma ua manatu o la fo ilato. Natu ua. Oro. Au inanu toe mata tu iai. Pi o le ua matan tatarie matoe ai matoe taro si o te reo rola se temine o le ala result o le tanoanga ina ua tu ua le kapeneta le pale mia mana kapeneta ia le tanoanga lea ia tutoe ai lea o tama o le asosio tama tuai o le mansamu male la kapisamo na o latu le ua tu ua na o latu se i soa le pule i le mea ai pe o le winga o le talafule lea ua fetotoa i le awari. Ma ua i loina. O le tāua i o nei mea o le mana maanga. Na toe tali mai lale li i pāli mea. Na tali na nga i sakoa iai i le ua tau perese tene ina. O ai, na mulau ulu sami leota. Ai ke loi mea mahali e mea. Tasi le me le se tala le utatu vai nei ai. Ua lei ainga. Ua femisa ainga o wo mai masani. I mea olo iai te minei. O namulau ulu ma namulau ulu. O namulau ulu lea samileota. Ma namulau ulu lea matafeo lea latu. George latu o le loia. They are cousins. E tausonga ta ia ia. E tausonga le tausonga tina. Te malama le iai. Because I relate to these people yet through marriage. O lo usomatua po sa ta o lo uncle ta o usomatua. Sa nofo le tausonga mauso o tina o le lilo o church. Latu. Le lo matua i no ia netina le sere ofisa wa onga a o le tina o le li le o foi nam lo ulu le samiliota ai da na mati po tau fau o le isi uso le lo matua o lo matua ia o le lo matua ingo ia luau sa no fo mai ingo ia viali le vai moso ela ia le fana e hija pipi umala le fana o lo tona wow le fa ia viali le i fa ia ho viali avalisa viali ai tasi ala tangata e fast na o le li professor Satu Paitea viali o tupuanga i tangata ia
e tausonga mavanga ai ba aila i mo meu tonga upu ina faina lila ioi wale mafai ona tangi ai le meo ya ia pe wala fo tu lesi fa me la sa ngila ni kai mengi au la kapi le foi sala kapi kan kai ngala kapi kan kai ona olea o le tausa i linga o le mea se tau au mai la kapi le tatu wa po fe lava le me ele petina tunu mafono o ne tina o le ena o nu ti tau au mai le pe tasi le vanga e ave mai ai le tatu le vainga le tatu watu i le tau mawhai toe au mai le la kapi le tatu watu pe ua o masoia i luma atua e whape ia oa e me mau ngā meo la kapi me i leo koe kusa i asungi i leo te tutusa i oa soia sa la kapi e lea ka ue lo matua mto i neo tu i vale leo tu i vale le se tu pe mawai wasone o le sita ngata o lana lea ngā ruenga o lana lea sao i lona ainga o la kapi e le ngata lai ainga individuals players ma o la tu ainga a le ave fua a sa moa i le lalo langi atu pe o le meana o le ua toe la langa ai manatu o le atu pa au mai whape ia na langa manatu e le ngata o leo o mawarulunga leo o upu fe lafua ua whape foi ia lesi sui whape foi ia nena e mau me tupu to teo malau i pare mia whape mai lesi e tele na oina e la kapi na whaina na la kapi se mangi whape mai foi le na la kapi ia mea nganga o ese mai ina ua uvai le anga le managing so ila ua la whaitau a toa tu ena leila asa i le apo e sao i le ea sisi o la tu sao e sisi o la tu sao e tau whaisi se uma o sia uo lea whanmawenga uso ai whanongonga mai ele i ngalo i a tia ure mawhatianga i sia uo lea o sia uo le i a tia whanmawenga langa na ui mai nei whanmawenga e whafome le la utala nori nene na ui mai nei o sia uo na toe mawai lea whanoa le awa samo i le Olympics i le World Cup e se le World Cup lena i pe umana World Cup lena mat nei o sia uo le na toe maua na toe saua o le ave le manu samo ave ta alonga e tolu na whaia i St. Georgia aruatu e tonu Peritania le ta tolu ata alonga na toe su e le vanua maua e loi na mele vanua ina ua oti na o tatu au le coach sa iai momo ai na oki roka ko au a koe momongo koe i whanau mawenga o whanau mawenga na halu avele au i Peritania na ina toe maua i na le lona vanua na tasi ai fo i atu Samoa ai sake loe e tu lepa whanau mawenga na te whafonga mai na tātala noa e wala au mai i a tau na e whaari mai se le fia i le mea ua whaia e tu lepa i sia uosia e fo i atu i Samoa ua maua le a wanoa o le au ai whaia e tu lepa whaia e tu lepa ese le I don't know sorry alena luatu ia le uso malona mentality since o leo ona whaia le avanoa mo le au le atu so I'm the one who will take the team mo le World Cup e whaia tu Samoa o le ortulanga na nei o ha excuses e tu le epa na whaia o le mea langa ia na alfo leo se o abel whamasinonga whanmawanga tu lou e le uso o lofa tele i atu e tala le mele aisia
le whainga to inga le mea. Le. Na foi mai le au mai afe mai mata whawhao i aso lua peto. Mana foi elu sano. Ai pe vai le aso lua peto. Ai to saulu vala au me uso. E me lo tupu. Ole me ua kipi lau konkarake. Kaku ea. Ua kata ole. Ai saule ngo ai. Tu lepa. Sailele. E le whaingofia ia mea. E matua le whaingofia. Ua tele mea e whaia to ina lea. O lana whai unga whaito tasi, o lana whai unga whai malana pule tutu le toenga ngana i le upu lea. Yes, you are. You are a pure dictator. O oe o le tangata pule tutu. Le ngata na e pule tutu ia le atunu o Samoa i lana palemene. E te pule tutu le lakapia le atunu. Nga whaalia mai e ufolinga o whaai unga. Nena, ai whawhawhanga mai oile wo, oile uso. E le fesilingia fo ilo usau i le lakapia le atunu. But I really don't want to talk about it. Nai no umala ori ia. So utala no fo ila I me. I have the right to, to voice my opinion. Ele mfaina oile uso whanu mamaina. Umanatu ele nā malelaina. Ele lilo ila lola utautua mo le atunu. E ngata as a player. And you yourself as a coach. Ele lilo ila lo. O le whautuanga whaali wo whaali usu. Tilo I se mea ua umana e whaia molo watunu. O lewa ala langa atu le atunu. Mana unia se suinga. Ngona lea. Ta oto. Ua manino I urungalu lau tautua I le atunu. Ai malilie o tu finangalo. Fase tuangalo. Mai lu fatu sao. Pele fiela uo iatia. Pele fiela uso iatia. Ai ute va ai le lau te lenga male aua le tatou atunu. Ua pa u mauralo. Luisa, Amosili, long time no see, alofatu. Fono tanga ngafa. Olina. Joe, ilo ula te tonu. Whai ale mea ua manatu o ia ili tatu malo. Ile whape o te whai atu o te au ile malo. Ape afu ilo uwhai atu. O lau tua lalo. Ele se tua lalo se tangata. Leai o tua lalo le tangata vai. I have a dislocating shoulder. I have a dislocated shoulder. E afu ila. E afu ia papa. So whai laso o leo ile mea. E hao na whai atu sa ta ita contribution.
Ia aisia pa maulalo le au kapia tatou tunu. E o foi lau sesunga le o sweep le o fanyem president fa fitai pe fa pe o malolo le taufi. Tu le au kapia le tatou atu se io anela ila tonia. O le ase me sili la. E au ngā foi le o tangata ni. E o e fai e me fatite mea. Aisia. E ngā lulu e atu lava. Ai ele manoa le no noa i tua. O la le manoa. I o ko mga kua. Le o ko le o ele low te atua le o i auto. Ai le lei fai fa maoni. Kai le ase senga mana fionga li pari mia ma kapineta mana malo. E lei titi e lato ngā luenga temni aisia. Ua lato i loa le lei. O le amonga ma fafafa le ua fafa i lato temni e sasi loa. O le same kenua. O le kenua tasi pe afa pe. E le faingofia foi la venga le fionga li parbia. Malana foi kapineta, malana foi ngā malo. Aisia, leanga foi o le atunu ne ua penei atu. Fa penei u matu le atunu. E a fua isia, e a fua i mea ua tutupu. E fa pena foi la kapi. O le lout le la nofo mautopo, o i lava le la mai e a fua. E le se lout faingofia. O lela tō to te ngāru lue o tō ta ia le la kapia Samoa, knowing very well, e le whaingo whier tō ngā runga le la whai. Tō e awarangi i oso i ko kongu na kanga ngā oso whapea, well, I'm the former man Samoa, I should be here, I should be there. No. A e loa no ki le mwhaise pau pau, tō sa pena ta alon man Samoa. Oso ese. Wese. Ioe. E certa alo le man Samoa, e le former player. E se le latu e fatumtumulima le tango i mea. Ioe. A o le low tu lewa a vatu e le atunu. E le to mawhaina to e aloa i se mea tangata i to tonu o le pokiki. Aisea, o le ata le tu mai i tangata ia, ua tu rua se furu ai le lakapia Samoa. So, le se arwhanga. Ua le se arwhanga. Pawan mea sui. Po oa ma upu tau te tala noa iei, o tau iei le laka pisa mo te minei. Mai mau te mi te te noa ai. Aisea, le ta ati atu, le al mele ta ati atu, tu rua se fu, le aise tu langa o le au le atu. Le se tu langa. So, le mea le ta ati au tafa o tau. Po le ale tu inga whamatala ngā tu te tamwhai alo iei upu matala. E ata te tele le tu rosi furu lea. A o taura iela ana nofo nei lela au tu nei oe lea pia whapea lea tu lai mai ili i matawheo lea George Latu. Ma o tau i tamatua. I au tau loa. A whaila o lea watu lea venga i au tau la whai. I au tau loa. Awarangi o ko whakunkuni mai melea. Awangi o ko whakala lea i le melea. Aisea. Langa o lewa o tau pisa i lunga. Ale mai mo atu la tunu. Mane si mea. E o ai kamiki a onga. A ko mumu kamiki a onga. E o ai lunch mani a tamati. Na kongi ko kongu. E kausu e se tupe whai e lau au. Ko kat kongu lau ko samo iai. Di melea. I oi. O ai la tula i mai e whai le melea. So le se fai fale le ka ko mea. Io. E leo ngā reo i whape ngei mai ai o ko ngoa i lungo o le medium me whape ngā. Ai o ki whaki ngoi. O le motivation fu le ngofo ma le li pania. This is the same motivation with the Prime Minister and his cabinet. O lea. E whaape nei atu li o ngā whi ai. E su se tino e aina. E whape ngei aku maka au loko vale ma au loko leama. Ea. E te ro le tala mo ia e maa lia le tala fu lele.
tangata tāla'i lena tuli I Afrika. Le ba ai atua e oso mai le liona ki a e puspa ia e lo. Lua ai. Wharo mea le elia tutua liona fe ai. Manatu ro tata le se I o tū asif. Tūro e whaita talo le tū ai. Whamule mole. Ia e tuli ese le manu fe ai o lo. Te ia whalongo tu. O le se mea o le pa o le manu fe ai le tule mea tu. Ai te I le tilo uma a mene le mua e le lotu. Tilo tu tua le missionare. Lai whape nei to o lima mai whape nei le liona. Mo I lai fui whai le lotu le liona. Whai mai le tatalo le liona. Whaftai le atua I mea ai whaartino le nei aso wai fua I mai. Yo. E whai whi au tāla I le umalona le lotu le liona ailo. Pena umale mea le tatu te whawa o e te minei. O le taimi atu te no nofo ai o tau I tau te iloa. O le nā tūro o tanta soifu. E mo ia o umana soare pule. Ai fo ia ma le loto ia. E le mali e mea. E ioi ia ina ua umana reconciliate. Ai fo ia. E oa ma le manino. Ua whau e tangata ia le mea malatu. We humans. Yes, we are. E le mawhai. O le whaatonu fo lau e le tangata. E umi atua, ma mou e se atu ma le mawhau, ma ngalo atuai. Winga nā o soifua ngā tangata e malama le nature o whaatangata soifua. Tusa pe fe me uwhaile reconciliation. Yes. So be it. Lelei, māneia. But the reality, tau te foia, e tangi a le loto. Aisha, whaftai o le wakivin. E o la tangatai o le wakivin, e o e la auto e whaile mea. A I auto I loa. E o a tangatai e whamai, o le upu to te whalongo iai, ia se I whaia. Se I whaia la, se I wangi la whai peko ke mawhaia se mea. Upu na le tele tau tala iai tu lepa. Fai mai e ale manatu tule epa, I le tula I mai o le ura, lua oru tasifi mai, o ane e fai le malo, o le mātou lango e lima se lau muntu, pasene le lango. O a Samoa, o sa. No fatu foi le manama tule epa le nature ke kangoso. E ui ana fai mai, wa uma na fai le fale lenga, wa uma na fai upu matala. But since we are humans, we human beings, we cannot get away from that reality. Mera na tawai. Le foi la uma le wa tu le sipalota rutu le mel maro terminate. O reconciliation se fai. Na. Le process na mo mia tangata soifu o fai o le mera, fa le lenga. But the reality, e umar whalelenga, ai maua le loto, se I longa, ea, wa e taria le leili fe au whai e sūlu tangata, na e italo, na e lolo la ilea, e te whamangalo, ai te leto itai. Le mena le ita, te leto e manatua lo mele, ona ua e te manatua la, awa e leto ita. Mena te o whamangalo, ona o ngā lolo me tau le reconcile, o le reconciliation. Ewa. Ai tusa pe reconciliation ai tinga le loto e ita le loto, just a waste of time. Fai ngā mea fela ua ave ili fono le nalila tātou taritaria lau aru le lipa le mia ma le tala la matou o la matou solomuri tu atu o tau e fai lau tau tanoanga o ane soa le pule o le amatou whaatali mai o le a le tali la whaatali mai ia ore nga tau te whiua la whamatala mea ia I laka pisa mo o le fe au mai le si ufafonga o le tai au fau ma le lupe whalele o tau ia la tau o ese pe a whape o tau talia le mea o le tau o ese a tu ura ngā runga isi ngata o ma le loto ma
o ma le loto maulalo. Tau te manatua le me utupu. Ai tau te le to itai. And that's the real forgiveness. Tau te manatua. Ai tau te le to itai. I le to e mamau le loto maleita. Aisia, ua ata le mala malama o le mafofau. A o tau la ia la take over le ngaruanga. Ia o tau ilo. O lo o tangata ia. O le atunu o le whapene ia tu mata ia te utou. Ia si whai. Te ioane whai pea. And that's the challenge. That's the motivation. That's the challenge to motivate all of you. Whoever will be sitting in that seat. O tau na. E ire me motivate ai o tau o lea. Ai whaalongo kula la kau whangaku pele yungi. Papesole. Kau sui ngei anga vivisi ngei. Maku whafsa ngai man pale mia man kapengek. A lela kango inga oile kupele. O ngai mea ngai e le longo ngai ka ili kalinga. A tatu wa ili whainga malu. Ile ma ile fionga le li pale mia man kapeneta man whainga malu. Tutusa le leia ile ata leo tatu tano la kapi. Ma le ata leia ile malo sam. Exactly the same thing. E tutusa le leile ata. Esia. No tofi na wina le malo si anga ile general election. Na woto man malo. When you've done the very first 5 years, na to ilo na malo na facial reconciliation. Lo te manatua. Lo te manatua sa faile loto reconciliation sa faile a foi le ngol fale. Le fale le kalesia katoliko le muri vai. Wena sa faile le reconciliation service. Ero le whanongo no maini si o tau e manatua le tala lukt whaetua. Na le ele tala tu le pa, whaper tala tu le pa. Fia me o mai. Me eo le malo le. Le malo le nale. Le matu lango. Le mai lima se lau e pasenen tau me loina. Lima se lau, yes. 500% le matu lango. Le alimenta tu vai ai. O le alimenta tu vai ai. E o mai le taimi maritai au le nei. E o mai le taimi le nei e le o whapena. Se le tau tinonga. Pepelo le tau tinonga. Fela mela kako mai e tala wha o le whapea. E leo le ata le tatu tilo nei ai. Misa la kapi, la socio la kapi, male la kapi sa mo, ala mai mo e ila tu. Ele ngata o mātou le mata tu penga te whailani. Au lai whafsa nga i male fionga le nipale bia, malana whainga malo. O tau sila la tatu samu e. O tau sila i le mata ngā o le ata le tau te wawai. E te lea mena o te tilo e ina le la. O wa ai i le saufa inga. Te le tangata o te le iloa. I fo i tangata na saufa whai atu i George la tu lau le suafa. Tu lau le suafa matawheo, namula uru. Pelo whea tu, o namula uru matawheo George la tu. Ma rama leo namula uru Samileota. E tau songa. Toto tino maano. Ai se tatu waila le melen tupu mena leila. Sila le melen tupu mena leila. Ua. E a fua isia. E a fua i mea ia. Ua lewa na whai atu le malo. Se tu ia le laka pioa e tangata ia na whai. E paua e tate whanua noa i upu lafo. Tate whanua noa i upu lafo. Ua le mawhai le tangata na control.
Ulei se me ta'u o se whaatonu tonu folau. Mena ilo tangata poto, ilo tangata toa. Lena toi oso whaalawai le whiunga le li pare mia. Na alu saoa iai, naulau uru sami. Naulau uru sami, se o lau ko wha. Le nā e toa iai, o lau sunga o Prestine. Lava to wha, ono sa. Whaalonga mai, o naulau uru le, ele o sisi. Ono nauso. Ai vai wo fe la fo I lungo no whang whaitele. Mata atu le whaita wafe mawhi o tangata. I tonu le alena oso tu le pamwhai mai. Wa ve vesi le atunu. Wa le aise no fo le lei o uso tu whawhine o ainga o tama o matua ma whanau. Ona o ai. Ona o le la aulia le mari e toa ma le fast. O I tana le ato ina no le whai. E au noa ma le loa tu le pa. Whaato a tupu a leo ni mea whapea. Iasa I lona taini. Ina ua whaia ina I le palota. Tuila epa, ma le heita pipito tasi, e whiu e tusi lima, wailana upulen whai neia na nafilan pokalame ma Australia. O le ma ati o lona ta ua o le upu. Ale upu. O le pule tutu. Ah. Yeah. Se o ka ko kala mo amani e se to fo ka ko ka pin ko na kala mo se ko fo le ko ka ma dia o sai ben sai ya ko ka na e se ka na e pa e ma ya le se ma ni pa ni ma se pa o le ko ni so ma ina ina ki sta sa o ki le o se ko fo le ka ko ka pin o se ko fo le wa no ni sa e ai como o se ko ka pin ka pa ni ko orang itu pemakaran, saya ini macam orang maksud, orang pasung memberbat, orang bagus ke semak, ayah orang ni, dia macam orang yang belum, nah dia ini macam orang yang ni, macam orang ni, memang orang pasung memberbat, isu alam pun ini nak ia menguya, orang ini dia boleh untuk sesuai dalam kanan, orang ini tu cuma, saya boleh berkata, faham pun. Ele o fōringa ia o le soe, anga koe, kaunga baba ia pagena ko mano. Ele o le nganga koe le, o mga koe e kaka ko kanwang i le soe. O langona mai ka mene. Mga koe, ia wa inga makapau lo mai nga. Ia koe kano koro tōwhinga, mai nga. Apula usa, tunga laba nga usa. Ilaba sa kuwaku lau sa uama.
o suma a paira le ko na finga ure ko ki finga o I ko ngwa de ko ngwa ko au yo ko me pai ko pa sa mor pa so ko a so ko pa ka mari na me de ka no ki ko se la mo ma e ko na ko ka o I pa no lo mo pai Se o ka kala mo amani e se po ka ko ka pi ko na kala mo se po le ko ka magia Ia, o le nā, na utu whafonga mai iai sa moa i le tailo iai a oe masau whamasinonga. O tele o loia oe po le asau whanongolongo ia masau fo I baba ai iai sa moa. Pat moa wai ia. E o ngā me tutupu. Au leo ngā lau me tutupu, ia maua maiso na taunu unga lelei. Ai leanga le pisa whapia. Ai leise me lelei maua mai ai. O tangata i tatu whalongo tu nei, o tangata I longa. O le loia lesi. O le whaipule lesi. O whaipule le tōlua. O le loia le tōtasi. Lo sao whai mai I pali tion taima le langi talani o namnau. O tangata I longa o le tatu o tuno. Tangata mautofi. Tangata o ina lelei. Lan mero tatu wawai atu nei. O le ata le tatu te vai nei I lo tatu o tu. Sitama I Samoa whapea winti. Ioi. A o le mele Samoa te tatu tu tilo iai. Ia tula I mai ia le tatu lakapi. Ioi, mo se whainga le lei I le lumanai. O lo te tonunga, le tatu lakapi Samoa. Whaia le mea ua manatu iai le tatu malo. Whaafetai. E te loa. You as a player, you feel different. You feel great knowing that your government of Samoa is behind you. O e tangata talo. O te langona ina le mele because no o I le tūranga lea. Tau te o lo tūranga fwere tatu e loa le langolango ina tatu le malo. E masi ia maru tatu loa. Māmasangia tatu o. A ole awe iai tua le whainga malo ma le atu no ato. E te langona ina I lo tino. So me foi la lea. Le lakapia le tatu atu no. You should be happy. Happy. Le loa le me ngata I le fia isia. Knowing o le tua le malo o tau. O le e malosi le malo e lango ia te auto. E o whani me ko ke whinga e me malo e whanong longo I ko whinga. E so kese sila lau ko iai. Ko ke whinga
Ale e whanonga aku tai o le tunu i au tufina. A ko fi ngau fo i le malo whakatkari mai se wisau se leiko ke wakua e wakua le ese le ala le kala ka kura whai. Ioi. Tu tato e whaingi mea fo. Sa moa o mai whaatasi. Whai se mea fo. Pe ole uche na, ole aunga na ole uche. Ole sisi ngā fu o lo mane. Yo mai whaatasi sa moa e whai se amatanga fo. Nā la mele whai amakam fo on mele. Wha se tuangan o tau. Whai pule. Mai e sa whai pule. Yo, wha se tuangan. Si ka ku kilo. Po le alan me whai inga whai e lise man. Tāpua inga. Yo, alfe po. E manui ai whai wa. O i latu. Po la sosio tamatu ai. Po ai lava latu lai mai. Nena. A pa ua e whai fo i e tama sosio tamatu ai. Awanga nga o i ai whapia a mea o makong ka aron man Samoa. Se isini nga yo e ko ke leo whaingi mea whapea mea o kou ka alo kou foma man Samoa le ai. Tau te o ma le mauki ngora ua vatu whatuatuanga le atunu i a te utou. E wana koe anu se sim kausua songa langu. Ki a i eser ngā pūlo sulu ma le ui me le whai i le lei. Mea nga. E o leo ma kau ave ko pūlo whapea mea o makong ka alo man Samoa ma lea. Se se ngā mea le ku. Ioi. Fingau i a limoni ma. Fingau limoni ma. Ma lau whasala lau. E whase e sela whionga le li pāre mia. Ma le no foa o le Minster. O leo leo. Finonga tele le na o lo finau o le fesili. O a mele tu te finau ai. Ina ia whase ese ia le whionga le li pāle mia. Ma le no foa o le Minster o leo leo. La men ko leo e amingi ke mi a o kura i mai ia tule e pa. Pule le malo, pule le kapineta. Pule leo leo. To e pule le pisa si. Lele wha ame singa ia pisa si malalo le kapineta, malalo tule e pa. I lalo portfolios ato ina tule e pa. O matanga luenga te tele le malo, o lea. Police Department, ma le Public Service Commission. Ala men ko leo ange fese kalam fea kule pa se kama e fami ese male. Ko ke popoko e ko ke e femi alenga ko ro le yas e o fa kule pa le fa nga mi ko le pa ele ka sa fai. How dare you can do that? How dare you can say that? Fa fe fenga e fai mai ele ka sa fai i laude mar kon mo fa e le fo e sorry. You are contradicting yourself. Wale manging o le vaai atu Samoa. La o e se komi po o sia. Ako mai ngi ko fa o mai a min ko fa maunga. La le mafu anga wale no tu. O a morianga. Le fiona le ni pa bien ki fa mi. E ui nga fa mai o le sa. Ele ai se fa mauni, ele ai se kei se le fiona le li pa le mia. Ua wha mauni e san sotu rafu. Ele ai la se mea kau wha pe i ua country tiktai ia le nofo le liparmia. Yang ali wha mauni e san sotu rafu no pe o lua tulepa ma limoni. Ua wha mauni a lua sotu rafu. E ui na le aini lua wha salanga, I don't know why. But o sotu rafu no wha mauni o sotu rafu no wha mauni. O wha maungia, o wha maungia.
Ala ko mai ngira fa me ko kam fa ave ese ia le fiona le par mia male. Oa sia mai nga ko fa mo ko manga o e ave ese ia le fiona le par mia. Male no fo o le minsta o le. Sia mai nga ko fa mo. O mai fa me sur plafond. E ia se sur plafond. O morianga. O morianga sai ai. Ai le fa mo ngia mo ada uma. Le o uma ke isi. E se morianga o kaki ai. Solo vi uma morianga. Ala lisi mele ko ke mai ko ke fa. Yo. Nan mele ko ke mai ko ke fa fi poko ni. Ele no li mo. Manga ori fa sala lau ye. Yo. O mai po ani mea e to te fa ma ni ai. Ua te tau na fa se tu angalu. Le fionga le lipari mia, mare no for mi stalo le. Meu que eu foi. Que eu foi niko ingo kule pa a. E fai mai ar ko ingo kwa sau ki a puru langa a. Ai alu a fa solo a kope le se meu. Le sau pese o le longa se me pese limoni against ile lipari mia. Nga pese mai ar ke minga u fai inga i paruta. 2021. A matsamon a matam inana fau mai ia le HPP tu le epa malato. Leva fai mai le nga fau malo ta utino e ai ta utino e limoni. Ole mato mta fai oi lea. Ole mato la le ta ule mea. Ole mato ana matau lea ele ole ana matau la upuna. Ole hale mato ana matau sai ai. Ia ta lepe le fatuatua i le atua samo. A masi paki. A lele o malepe. Ia wai. Upuna. Wai sa o ngutu en pa o limongi. Titilo kui me o fai vai kala pe o fai anganga le atu. Le ele umi. Yo o senta walanga na le na. Ele umi. Na senta. Silo ngai o so mele la i fe ma fe fato at pali. Kele no po fe me ku en ma fa no kanga ka manu rauti. No nga after. O le matou manu rauti o le talepe. Ni me faula meia. Leva na fau. Leva na fau. Ko ke mai ko pisa ko nguku pisa fa mai o le fa kim kalasi o le ama le. Ko ke mal lama what is democracy. To te mal mai. Po le afa le fa por ki ke tu le pa. To te mal lama le democracy ta tu go through the election me uma. Isa. Le la watu le point silang ko kiro le ai. Le ale democracy le tau langi le tatu watu. Na go through tu le pasa ile se election sa ilingo se pale mia ilo no duete. Tiri. Na tau palo tatu le pasa ile le tono pale mene e fai mauta pale mia le atu. As usual. Yon masani ai le demokrasia sama. Did we? Na tato na palok tato parmene tu lepa. Tari mai sila fai. Ina ua tula i mai i palok talo na tu malo. Sau loa. O se vai yasi le mai. Ma saini ai pepa. Ma tau ma fai ia. E sere upu e tau o le tofi. O le tofia. E sere upu tau o le filifilia. Tofia appoint. O ina appointinga o e tulepa. Na filifili o e le parmene. Ia wala.
Fela tau tatu democracy sa. Oh, vai la limena fetu. Ele fifilia el capeneta el parmene oe sa ile ilo rua I temi na e parmi ai. Ele fifilia oe. Ele palotaina oe el parmene. Na pinpoint lava. Matusi atu matu lima atu ia te oe. E fionga ili toto oli to filau le tofi pale mio le atu. Se kemo kalasi lan mema. Is it democracy? When you got appointed by somebody, is it? Se democracy mema. Se kemo kalasi le ngaka kusamo. Kako kilo le ai. Ya wala. Wala. Tasu nula tatu de vile fetu. Awa ko ke langa ma ko mai fa pe me yo fa kem kalasi fa pe. O le tangata na hand picked. O le tangata na appoint na pule sa wai le atu. Ya wala. Wala. Ala ko mangira fa pe you don't really understand what is democracy is all about. Don't you know man lama? Ya man lama tu te mai mata si tu le pa e le I palo taina ele pale mene tu le pa to become the Prime Minister of Samoa. Yeah. Wow. Ele se certa lá. Ya. Saya mesti central kuka ko link fa mon mod. Ya, aro le sa senda tatu link I le to faya mo fanua. Ya lefto afa tonu ina ile mapo kalame tarumaya na nafi. Na sa fale tonu ya le connection. Alle internet mai tamai tai ya me na sa le fa tonu ina ile so na nafi. Ya male tatu po kalame masani ya male paanga tamai tai to faya mo fanua tu pai. Ela fatoa mo se ava noa ia tarsia le ua le lei ia ua mana fix le se outage fu isa ia le latu area ile asona na fi ia u fale tono ile latu internet au le tasi le isi te le o le o mai tangata ni ua le longa uma na filosofia tu le fa malama ile sau o mai su e tu le fa malama ile sau o mai o le longa se fa malama e ta open e tangata ni e tau mawhai e oso vai ru e tonu ele sa le wera o mai o le whai le whasiria o mai a mai tau wha maninga po le a le mea le what le a le tau conflict of interest le o tau whai mai o le iai le a whionga le li pare mia malona sao whai e tonu o le official le whau tau tua ia le whionga tu wai e le whionga le li i te itai o li tua ngai
o le pā le mia na ia ave sea le ngor tangata i ngō ia. O i le ngor tangata. Something Iakopo, e liu Iakopo or whoever. Ma salo o kia ia i le to ina le tu le pa. O le pā le mia na whaia. Ale o tau whanau tu, ele ese me whapengangu. A ua whaafia, o fia na ni tala ua talafu. Ma le si mea, se le whamisi o ngai e Samoa. Oa ea kukuunga, oa ea conditions o ngei mea na whai le pāre i le li i sa whai ni pāre mio Samoa. I to ina le. O fea ea mea uko whai ai, koe maua rolo ka ua i ngō kangaka ngai lunga. E ko ke vai le o maro roko i ngare lunga peang ka whai lang. Ka u whaafia, ta u whaafia le pepelo le whionga le li pāre mia. O lea ele sa o ngei mea. Pela ka koa ia whapea. Sole. Vai le sau ngi ko inga. Malau o femi sai a inga. Femi sai matua mawhanau. Femi sai. Ona e kua langa o ia e ko kasile o whapea ile aku ngu o Samoa. Kamano lea. Ioi. Lan mo whapea umi ai. Nā mo le whai se mea i ngi kaka. Ioi. Ngā ko whai meila ia le aku ke whai mai ua waku le mea. Oa ni conditions o mea kuteo mai. Kai kasi pe se ronga akor se furu o sorion fua maura se whai. Sole. Se fa mole tatu watu nu ui. Te pia le mea ai fole le folo atu pi ta la ye lo to fa i le me folo le le me ai lea. Ianga mawinga i tu me tatu watu. Ole ata fata i tai me intu puneri uni la kapi. That's a great picture fa matala ma ia Samoa me umma o tu me tatu watu. Sila mai sila mele ele na limongi malikio. Ele foi lá com esse ringa ali. Foi marom tumua. Matthew. Ko kilo la e nga duenga mo meroia. So le. Si alu ia o fengi me o le mo li mo lianga makangari ngari dia. Ale ala ko fa fio ku ngam ka upu. Be ma fainga fa au le kio le ngari dia. Ia so mas ko fipo ala vaso. Se sila ka ko i ngi ko ngama, ngi ko ngama. O le lo le ele famasi o le loma. O anga sori nga ku la fongo maku ia le kau fa le anga i lungo social media. Na ka ki lo se leo ia mori mau asiata ka baku. Mana video uma nga provide kilo mai ro se leo e mata. Le foi la koe aku fai mai le koe la kulo ia le lile o fai malum tu mo e koe fesili ngier fa masinonga pe maf o sole se me foi sole lo ia foi si ke me fa nga le me pe se pulu fa nga le pu ma fa pe ai le ka sanga ko o client on me mga oi ngo sole pu yo le ngu ai le se kilo pe ka fa nga silo ka kula ku weso ya e ua te mai le tatu paanga fu le so ya ma lore fola manuia ma lore so fu manuia ma fanua ya po la to fatu pai ya ua mata ngofia mai fo ia le la e o lo wao ia malau sei yo ia o lau fasol o lau ia e ele nga pafta ia tu le o ta tu filo ai ia ona ua tolo po mai le ta o kala me na fiona ia on fa le ton o le connection ia na ia le ta na le tu langi ma fuai ona le fatonu ina ta po kala me na fi e ole pafta ia tu le o maua nei lao eu ina pisi lau sketcho ia le ua pa no foi temi ia
mo le tātou tua ma le tau whamanino o le tātou nu. Ia, sauno ia, tali mai e whatalofa le tātou nu, ma whalolo ma whanua. Ia le lei whaftai tu la epa. Ia e mua na watu le o le whātua e senga fol mamalo le atunu o tu sai foi ma le mawhai o na whai o tapo kalame le aso na nafi. Io e moni le sau noanga tu la epa. Na iai wha le tonu o le internet services ia o lea na tāpena ia wa umana na toi wha foi le ato o le internet ia le tai au nei ia le la watu e wha awau tolo mai ele ta po kalame ana nafi i le aso. Ia momoli atu ai le ia whatalofa i le mamalu le atunuu a mai se whafonga Samoa i tātou le fionga taitai palimia mai se ka peneta ia ta mamtina mātua e mai se sunga whapiamainga i so se whata whaitaulanga. Ia ma le lolo tātou supporters o le au lango a tātou fans o le tātou pokalami o le lupe whakele. Ia whaftai atu hoi i lau songa tu le epa o na watu o atu atasi na oe lau pokalami ana nafi i o tu langa na iai. Ia ao le so, ia fia, tele ni tātou update e fia watu le so, ia lo mai o le a tātou whasoa, tala noa, ia whapea fo ina tātou wa ili, ia le telo ma tā upu ma le tele le ngau sa o watu mai si o tātou atunuu i Samoa. Sai, ma whanua o le nā ua iatu ua whanua le leifu o le nei aso. O me tau iautu. Mana ia le tau ia mātou. Vanga nāna naki sa whaia sina malulu. Ai le whatu salia i ngā le malulu o Kilani. Ma le malulu sa iaila lo le motu tele le South Island i Christchurch. Ma eo le malulu le weekend nena umanei. But o to inga malulu vale te whetamo ea ia le mawhanawhana o le la. Okay. Ia, e se foi winga ma tanga le South Island sia. Yo tu le epa mai tau atu. Le no whatu nei le sungal mai malai asiata. E umana tā pisi a tātou malo nei, ai whailau sala. O leo wasau barbecue mai au i lunga. O o le traitor. In other words, ona tūlanga lena manino lava i le sunga ia asiata i le lo i Christchurch. I le mā awai whaatasi i le sairinga se leni ale tātou ainga fast i le lo i Christchurch. Le la whapea mai, tu pai o tangata traitor nofu nei au ki langi a olona loto atua, lewa manino le po ana po i le sairinga se leni, o le teine o le ele mai le lo i Christchurch. Moni, ta wa onga maola ai le lo i Christchurch. Ia, se fianga tele foi tu la epa, ina wato e fo i le lo, mato e fo i loa, ia i maleta mawhi fi au malolo, le sunga ia tuma mawili, ia whapel whatua ia e sapeta. Ia mai se pele to a tele o wōma paanga i la lo mo to tele i South Island. Ai mai se fo i la le sunga le ali ia o ia le atu ngie, e tena pouli. O ia le taimi fo le savalinga tatou ainga SSIG. Ia o ia le sai te tono le leiti o le sa whaatatano ina i mātou ma matfui ma le mātou o malanga sa anga i le lo. Ia le lana mātou i whailoa i ma le sunga le li ia o wa o ia le sa na whapa ia inga le lufu tasi o lo nephew le sa mātou malanga i le lo i Christchurch. O se tala po le i le tātou sa i ngā se leni i la lo le ainga fast i la lo i Christchurch. It was such a good feeling to having going back home. Well, I call it home away from home. Christchurch. O le mā naia o le fiafianga. Tula epa. To be quite honest, wa peita ito se celebrity i le taimi na masua to ele whakatoa. O lo o pai mele sau noanga asia tailunga. Wa mai le toa tele o au. Ia watau whai emo mai whapea camera being le whata ato i whailoa ele ia o le tele o taimi. It was such a good feeling. O le tawalunganga lawa nei mea o le mānaia ia o sairinga se leni le pō. Ia, sa whai e whaila le mā siva
ma le songa ia asiata sa fai le masi ma sa moa o le masao lea e sosoani ai sa iringa se leni ale tatou ainga fast i le loi Christchurch ia mo le 12 whaftai i le taitaifono le fionga ia mulpola ia whapea foi ia le waeli i Joe Smith ma le lato laulau i whapea foi le tali le leinga o mātou ia mai se sa fai foi se mātou tōna i fia i le asosā na ua mai a mai le fai ngā lotu ia sa fai e foi ni whaanua longa le tatou ainga fast ia ma ua masiata ma siona tausi ia whaftai le tau alolofa i mea fo ua tau foai ia e le ma uma upu na o le atua na te whatutumu mea ua whaangangauina ia ma te whaftai si o mātou a inga le Lord Christchurch e le fia sangi fia o i tamaiti my we see him quite often on TV. He's on that Tautaiae program. Now he's finally sitting in our lounge. You know, they were quite happy, the kids. O se tulanga ngā le whainga malanga i la Lord Christchurch. E se le mātia. Nā nei fo le se leni sa maua le tātou ainga fast. Ia, mā lo le tautua si o tātou atunu. Malo whaftai, mane o te whaseina se o whastala le nau mai. Ele pei o se celebrity. Yes, you are. You are a true celebrity. So, tau a whaftai o uma i a nā vaenga i la lo i le South Island. O ina e consider ina o le South Island. E saura o tala le whai? Yes, that's the South Island. Yeah. O le la tupongi sa le mea a ua latua usa. Ia e nala ua whaftai. Antua foi o le South Island. South Island le motu i saute. E a mata mai lunga i Picton. Okay. A mata mai Picton se tau i la loi Dunedin, Invercargill Bluff. Then the Stewart Island is the Tasman. Yeah. Malo whaftai. Ia ua te ama aluatu le nāba yaso le weekend. Pe tai o te tipti lotu pe iane fo isa malo tia le so. Yo e tula epa o le matua i se o se fianga ia matou. Kenya ona o le fionga po to faia tai eliseu e mate so ta i lava i tua au fate ia la uina ua vala au mai lai fiti o fapela ia ai fai malanga ngai Amerika fakboia. Are you traveling overseas? At your fai mai anti le ai o le mate fiti e whaatali ele bora o le maba a matu atu New Zealand. Whatu o ke tātou whailoai. Ia ona o le la schedule lai wa tae au e tapena ele la whainga malanga e usu i la loi Taubo. E o e spend the weekend. Good on them. Good on you, Te Eliseo and Phaedra. Have the time to spend quality time for just the two of you. Pe o le whatu a mapu mai le telo mea sa tutupu i Samoa. Now they're spending quality time for themselves. Lela na mafuelo puka I lole mato well it's a morning breakfast and lunch lesa fa ile so ya lena wa yata na wo batu ya te o sa mato yai ma sunga ya siata va liko ya fa pe fo ya molonga leota ya leus ya rotorua ia whapea foi tawhia mali Larry. Ia whapea la ia tai Eliseu masiona whantua ia Phaedra. O isato e matina ia Rotorua? Yes, mato ia matina ia Rotorua. Yeah. It was such a good morning. Everybody was looking forward. Ina wa mama ulu atu mtawhia mali I le whala inga le sa whai le whamoe moe. O le ate mwana opu noma whaila telefoni. Ai ho te I whape mo tangata talo wha whanua fia mai mata atu lua poka lame matuila epa au titilo mainga. Ia o se tasi fo I tau I so u in-law le sunga ia Richard le Aspinall. Ia ma whape mai lai ia tau. Te lua mai nei o le mua no mata I vesinga ia whai mai o le fono le whai mai sa mo le laka pisa mo patu ia sei umala le pisi ona mata atu lea. Ale lewa foi. Wa mate te ila vale popo atu o se tasi o tina. Ia a whafonga male tina le ia malo le lango. Se tasi fo pa anga
e mata mai le tapo kalame tula epa ia whapea fui e le tautaiai. O nisi o tausonga a le tauwha ia tai ali seu. Whapea mai ole mo whanua whatu ia ono sa i tui titi taunu mai o ngai whaisina mao le mi. Ia pe o se fianga le nai na wa maunu atu ia tai ali seu ia ramfo i tai ali seu o se tangata mawalunga. You know, he's such a tall guy. Ia masiona whaletua mātou wheloa ia fia. Taunu whātasi atuata i riseu ma Phaedra, taunu atu Leota, taunu atu ia Asiata, ia wa mātou whātasi, wa māna ia le mātou tātanoanga, maua le o mātou te whesilisili ai le tele o mea sa tutupu, le taimi o lana whainga pālota, ia ma le tūlanga wo o ne iai, la wata atia le whamsinonga, ia tūlanga langa case, lea la wa umaloa, le wo mai se i whai mai se mālo longa, mapu mai ma le tele, le stress and all that. So, I don't blame them. They deserve to have a break. O nei le fiafi le afalfa. O la o nai la ia tai li seu lungo le pokalame le tautaiai. Nyoi. Ne whai e la pokalame le fiafi tali afalfa ni le fiafi. Ia, tula epa langa le me ma naia. O le tau pasanga i fesili sa o atu a mai sa o le tali. Whaamalia i mai le loto. O i nai nofo file e mua i fo i le loto. I le tele o le ngasu ma le tele o le tusi o le whaopopo o le milo o le sau lungo o social media. Ia, pimana i ta tala te amatai. O le a se tu langa o le ina ua na ia expecting tu langa le wai. Lona tu lalo le. Lasanta. In actual fact, ele sau no manino lava he didn't expect it at first. Aina wai whapena mai ta wina le whingaso loa i o inano na mawainai le yele tūlanga o whalitonu. Lela, so na alu lava malona mauti noa ina ua iaiona o wana witnessing anisi o whaletonu. It was to be expected aila on the last week of the election. But lana ia sau noanga e lei whapea na te e ai pe vave na foison sa alu lava malona taitununga whatasi ele tua ia na fufuanga. Lea sana tala fule le o uman wha mauturan tangi. Wa no winga no malon whaile tangi o mailo. Na umaloa na file submission alet mai tai lo ia. Wa mauti noa wai tonu. O lana next step fatulo sionto lua. Ta ua wai lunga malele ta o ta malolo. Which is good on them. Mo meo tangata lai toa tangata lava le tofa. Ia o mai loa malolo a mai le stress, ma le tele, le frustration. Le lai whai malanga mai nei. O mosa na tala na se te mi fiso ta ia isi tina fu le sa fai mena na video le wa viral. Na sa matou fa so ai na nei tula epa. Ai na manino le mai ola na tali. Ona o le tūlanga o le wai luma fa masinonga le lana tangi. E nā te le tu fia tango fia le tū lea. Ona o le puipuinga la lea. Le wai luma le whamasinonga, le tauna to o yeso na leo, se yo o le taimi. Ia a tonu tula epa, pe a whapea te whingalo fia maua se lua sota inga, ia o na whaile o se lua whasoa, ai o nei te tonu o le la avatu manino nei le la whasoa le masiata nei le afalfaa. Yo te roa lama matoere na, mo tatu uma tatu te whaungo iei, ta te musu fo i tue tele langa nei loma whamsinonga. Yo lan tala nai a mo. Taranduai le tau le lavai, pesiri e mai, mau fuara te mwhewhesiri, i e whawhengtantani mai. Au lea se tu langa fule, o tau iei sona pole polenga le mo meo le counter su o ie. Le ai, na whesiri manino lava iei asiatana nei. Pe o iei alantala, o ia e mama. O ia e mama le iai se tūlanga
ua manino ia i le telo isi cases na iai. E o a whaapea mai lana tala e o sina luas fusene ma matua i fefe ia tuu se tupe e ma eli liu whaapea even 20 cents he said. O tangata le wana paita wina ala tu la fono i le mana o la ia whai a pe e whaate ia ai la. Whaate ia ai ina ua le po ale na umale le palota. Na autu mai rola le video nisio o tangata o nana whaate ia loa ia le ai lai te le whawhitau li le watu lai mai. Ta feel right. Se furu wha morianga. La tam fai pe indirectly ta tala noanga. O na nana ma leo te fisi na sa ma lua taimi face to face. Le hase solid le sufa. Very solid. Very solid. Ma wa uma ona wha manino ma whai e wha atau tonga o mea nei. E te Yes. le lale. From what I hear, e leo sta mai mea tu la epa. La se tala tu la tamai. A fai la e whatau wina le case le se temi la tamai e wha e loa ai e mau e loa le whai unga vai meung tonu. Lua tolu masina pea. I don't think it'd wait that long tolu masina. Because mataulia la wait tonu. And Lautu ia has 5 days. He's got 5 days a counter suit my epe a whapea. Ia pe fona sau noa ia taiali seu. Ia. E silfanga le tua mai. Ai ele mawhai ona tu ua ai le tele o le au milo. Ma le au tamata moli mau pepelo. Tulanga na. Lela, he is willing. He's le taimile nei. E ese o e tolo pulo le fionga ia taiali seu. Toa. O tangata lava le to mai lava to fa. He is to be expected e yaini moli mau na o mai tau fa se. And he's quite willing and also prepared o le tulanga na la o ia pe a fai lava o le o le tulanga le sa. O na tele ni mea na ia fa maninoina na ilo ai te leo fa fita uli matulanga a dia e mai. A tonu e mawhai e ia nona tali ina mai le lafa tata noanga ne masiata. Ia na ilo ai la ia maua se au te lenga. Se tala noa off the camera. Ona nisi I will update you after off the camera. No fai te tala noa I lunga. Wai tamatai lo ia le ua presentinga I seri. O Leone Mailo. O pe matai e whaina le tu ia asia. Yes. Yeah, the late. Because apparently even the lawyer herself have gone through everything. Ele o se tamai bribery. So, yeah, cafe so le se ka mai alon ia tata no la na ta ua in between us. Le ana a fai nela a saule mea ua falea ngai na mo se futo sanga ia seria. Ai no ko fisi pa no ko longo winga na ko anu sauro ia. Pe ko tu ile. Ko tu e go through la va ono tulanga ana whapea tailo iai ni te was se foi se estimation ana whapea la vana o ia malau timu ia a tonu alanga lesa iai isi suita wa suita to taxi ia wa tulanga na ia ele o se tala na mai fofonga o taiali seu ai ai nisi na whasoa mai Samoa ile mafua anga laina na leina na whaulu ia le po ala tamai Filimoni e whapea o le awala tonu ngā linga whaulu ina ia wamantua maa losi mai ia o le sunga ia taiali seu mai I vai lima bawalo mea tonu na le iei nisi ua whasoa mai o le mea tonu ngā linga whaulu ia po ala tamai ia whapea. Ma le whaupunga la le sa whaasese ina le mamalo le tunu. Le na whatata noa mai ai e lei ataua ia poala tamai. Whapea. O le sui le o le whaas. Amana tua, e le ai se sui
ta mo e ale fast. O Yeah. mea tau fast se umana sala tu faia. Ia, o te lola a te leni sia tātou e tara noa i le tūranga le pālota a vai mga tau. Ai mea tarasia ana, lea la ua a fia le atu nuu ma tupe tele le malo e alu. Tūlafono lea. Tūlafono le whaitu le epa. Yo e. Yo, pero tūlafono ana leo whai eile mea leo o koe o e whai le pālota. But anyway, tari. E te ufiki se laki ki o whape mai e atu sa orole, the second place. Ia, a mailo i ta uam ta pu. Ia, me sam ta pu. Ia, pele lope wa umana e soala upuleina le mata upulea. Lea nga i lea fo i yalo le atunu. Lea sa taalo coach ya Mase Mahonri Schwager. Ia. Ia le fo i eini si watustusi mai mawhapea mai talo fai. Talo fai sa avatu lava tu lalo ma le warning le pokalame tau taiae awane i ona taliaina. Awane i ona taliaina. Ona e fai mawhate ta inga le mena tupu fo ia mulianga tele Brian Lima. Le fo ina toe tupu le mea whaalata atu ai umatoe tu iei fo. Le lana watu atu lalo asiata tūlanga le ya masi Ia. Ya pangalia. Ya o le whai lo mai nisi. That was a setup. Ya talo whai. Well, masi afer le tūlanga lia appeal the case if that need be. Ia, e te alofa iai ina ua fina wina le meo la kapi le aso. Ia, ta whero ta mawhawhawhu sina ta mani. Io e. Ia, o paua ia sasi o le ola nei. E fua, ia po le alava malea. Ia, e fwere te mi pau mea no to whanongo kunga whaile apili. Oh, well, good. Because me manino la batula e pantulanga lia. E pe e whaate ia mase whaate ia fole mamalo le atunu. I le whaaofi e tula epa o le tūlanga o le case le nei. Ai whapea ina wa tula i mel whawhita uli. Wa uma o na soala upule ina ma ilo i tua i ainga. Wa uma na ta atia le mata upu a. Ai wa pe wa whaate ia na wato e la langa ma le mata upu i runga. O te whai atua ata i tai o le nei lava toi ina ia. O se toi ina whau leanga. He's nothing but an evil spirit person. Yes. But, yep. Ta mai tala no le laka pilen whaina leila. Oka e tula epa. Oka e. Sina whaale tonu ile tūlanga lea. Tanga i whaiai. Ina ua sau no le fionga le li pale mia. Na le tu ua lalo le fionga le li pale mia. I le tūlanga ina ia mau popo, ma mau e se file mu ma se le leinga mo le tātou au laka pi. Ua uma sau noanga le fionga le li pale mia. Sau noa loa namula ulu. E lei whaasala vei le fionga ia matawheo George Latu. O le whano noanga, ina ua sau noa ia le fionga ia matawheo. Ai oso whaasala vei namula ulu. Ai sea, tu le avanoa pe ona sau noa matawheo, e tatau ona whaailoa i le pale mene, i le pale mia ma le kapeneta, langona ma mea o lo tutupu, ai oso whaasala vei lava namula ulu. O le almeno iai, whaasala vei mai whale o mabaenga. La mena le tu ai pea ia le fionga ia matawheo e whaaleo o na langona ma mafua anga. Ma le mea le sa tamwhai e matawheo ina ia fofola i luma o le kapeneta, pale mia ma le kapeneta, mafua anga ma mea o le tutupu. Ala le mela mo iei, whaasala vei lato, ai sea, mo musu e whaafofonga le pale mia ma le kapeneta i le tele o le mea la le la fofola. Pea ona tau maa ua le si leo o le fionga ia matawheo, whapea mai matawheo. Ina ua amai le whanonga le whainga malo. Lewa o whaase tuanga ese. A o a whea tō teo ese ai.
lea le me watu e nta wo ese. Yeah. It's sad na mata atua ina wa fatu la ile le fionga le lipa mi marka peneta no fa pea la ma ai live mai pea le tala mua le fatata noanga le wa ya ate wa fa wa tipi mai ya ato me se taimi o tato ma waile se au te lenga i lunga ole o penga te whailangi news ale tala mua. Tasi sina mea ta ua e anga funa kapa tu ta ua fo i ta penanga ya pe tasi mainstream media Samoa tala mua. Ele fasi umi a o ta penanga ia e tasi le mic ni whaka milo a koe tangata. O mea umai e tau i rewa ai. Le la kau ke pika pinga i tatou fo i tilo. Ele o le lei e sauni ni ngā media i tatou atu. Sa ta taua o la sa o tu le pa. Sa ta taula wa le wa atu sa ta taula na tofu le fa lau ma le mic. Ya meni saule tanoanga alia. Ia fatu atau nu atu le mic sa ta taula ba ona ta lava ta pina. O le fa fonga masile ma o ia Samoa. Na ia fa ele fa ki o le si af ko atu le mic. Ia tatu me dino atola ia le pe onai vaenga na o le mea le o le talo sia le tatu te talo o se result o le mele o ta apu o tu la il par mi marka peneta e po le ala se fai unga o fai ia te lo fa longo ia se fai ta ilo ele mau se fai unga be on fatu o mato i o le fala inga sa mato ia wa tele mato fia tune in e fa longo ai wasilia tia mato le mato falongolongo onga e amana ia le mato taimi matai ali seu i mea mato te fia malamala mai wa o le fatata noanga le lunga lakapi e mawhaino mai to tune in le YouTube mama waia malu paftai tamai i le mata upule lo fi nauli moni ma na au fasalala fa se tu angaru le fionga le lipa le mia male no foa ole minsta ole che ma su fin ngalo le ma tula epa falling on my sao they are all kuku in the head wale anga ulu la le mena le o ai e ave ese tula epa mai le pa le to finga minsta leo ile taimina na fai a leo ole mela watula i mai tula epa lau fa fonga anga Samoa ole fa fitaudi le watula i mai nei la sila fia na fai umatula epa me ile taimi langa no fo inga na iai se sina lato lu ina tula epa e te fa se tuanga lu ese mai male no foa ole minsta leo la na tofe silingia le mea na laina abe ese le fionga afamasanga Michael Sonaloli na tofe silingia ile taimi ole minsta leo tula epa o le epa le mia almeno iai o fesilia tula epa po almeno tupu lempo almeno tole ola ave ese na taimi ono lea o hafianga o le maliwo luanga lau exactly the same le mela atu o mai nei e tau mawhai ave ese le fionga le lipa le mia ma le tofinga o le minsta o leo na amai matino lava le fionga le lipa le mia e minsta o ia e nate fa malu fai unga mamia e leo iai so na fianga fa pea just because he's the minister na fa pea le tam fai eu ese so na fianga i ona moriang len tato wa iai na fa awau wale fai ngau fa msinonga o sa idinga la miotonu la le mea aleina o fi nau e ave ese le fionga le lipa le mia ma le tofi minsta ai sea mo musu ona o lea le a fai le su enga investigation ole hit and run ole mea tonu lavana le tu lai mai tato e pai mai hit and run ala lo ta ole maliu ruanga lau ta tala no i mo me o conflict of interest ka kalangoa i me alela o ka ko ya fea i le mele ole le maliu ole to ina le ruanga lau
tasi lea mea le i taitai uman sa ilinga te tauna whai e la sawhinanga. Moni le le mta upuna tu le epa. Ai man tua mai la le taimi lea. O le taimi langa no fua inga. Lea na tupu le whala lawe ia luanga lau. Lea sawe vesi matua ia o ia ma. Lea e maliu lava i le o le fionga ia to i au kuso kein. O loo maliu lava lea tamali. He maintained his innocence ma whapea mai o mea umana whawhau e tula epa. Ia, o mea na dia mai. Na iai la nisio i lato na lato whesiringi ai la le conflict of interest i le avea i tula epa. Mana tua le taimi le sa min sta ia salapi nati. Ia. Ave ese salapi nati. Ai tu sa o mai le min sta o malo leo i lalo tula epa. Why didn't you ask? Se on sai mai a mo whanua whamon mole. Se I whamon mole a tātou ia whai mai e le o langona atu se whamon mole e langa e whalawe lawe le mātaini whamon mole sila I lau device. Whamon mole. Ai au atu te whai mai e le o langona ma ua mwhapena o leo lo le leila fu le mai o le lapito e whai tau inai whamon mole. Io e. Ia, langa e whalawe lawe o ma tala noa I isis whamon mole. Ia, sau noa mo whan. Le tu alalo I la tau ia whapea mai e le o langona. Ba ai le volume o lau device po o I lalo. Then you need to tune it right up. Because o le manino la va. Ia o tulanga na iai tula epa. So I say la le mea le wo mai nei le taimile nei. It's a conflict of interest. I le toe ave senga mai o le min stao leo I lalo mai a salapi nati. Atu sa o mai a tula epa. So why? You were there, Limongi, and all of you, Fonotoe and a whole lot. La mena tau le silingi ai mawhapea mai. Hang on, you can't be a prime minister and be a minister of police because of the conflict of interest. So you think it's good enough ya tula epa, but it's not good enough ya lefiunga Laulian Malietoa. But at least with Laulian Malietoa, he's a trustworthy person. O le tangata e whatuatua le tua, e le beila le tūlanga ia tula epa. Ale o wharo, e kausa o ele me whape na whana o tira minsta, e toi ona si. Ai wala mai tangata e whape on le pāti tā marpesa whaidi. Really? Yes. Sorry. Ka mai e le kusi lea, ka koe oso e le tusi lea. La so fina ngalo le tusi lea ma whanua, le handwriting ma le signature, le lei pere tā a mai whafo mei. Tula epa, wa whaalua whaatolo no watua lunga o tāpo kalame. O te whaamao ngia, le signature and the handwriting, le tusi le na avid whapui. Why I'm saying this, I have proof. Luafe ma le fitu, lea na walwe Samoa, o te raninga le ofisa a le Samoa Uniting Catering, le na manu malo I le South Pacific Games, luafe malfitu. Ina ua mae a le leile le tūlanga le whatautai o le South Pacific Games. Sa a mai eila sa whaila le official o le acknowledgement a le fionga le lipa le mia tu le epa. Le sa a mai award mai eia mato certificate, certificate of management, the running officer. That's exactly the same signature, very identical. Le wa tua fa fielunga po kalame. Ona ele tala fia ngai aso malo o le weekend ta fia mali. I need to go back to our storage. E mai lau certificate. I will show it on the program. It's a time ni lata mai. Malo, whaftai. Lea ua ta me I mai case, lea unga ali fo lea whaile lato case maasiata. A lea koe karsanga lava le loia le rio whai malong tūngu me. I le whamasinong. Se au mai sa wano se I toi whai eile, se I toi operate eile. Nā sila a neilo ia. Le I lalo sa ilinga. A lea toi tarsanga mo se wano. O lea le tio ia toi operate. Tula epa, ia mantua.
E moni o le loia whauina ia le fionga ia le msio. A mana tua, o le fato a practice ai lea. Le fato a fai leo langa practice clean. Le na uma kom sino whainga palota. And that was it. Lefta, o le tūlanga lai ai. E onga sau noanga sa whai ele unga li ile nei. Ma le ngata i le tula epa. Le ngata o sau noanga sa whai malapo kalame au stadia. Le funa toi o i Samoa. Ai toi fau mai e fo le lapo kalame ma whai mai lava le tau whaaleanga ina la leo asiata. A le tau ma whai. E lua ia vaenga ina tau sanga i ele lo ia lea. It's a strike out motion. Ia awane i whaonga ina lea fo le tangi asiata. A o lea wato e tau sanga ina ia tu se avanoa e toi au mai ai le. E toi whai elpo kalame la lea whape o whatata noa ma teitai sili. Ia o aile teitai sili. O aile teitai sili. O na o tu la epa. Ale mele e pato ele tala. E toi whai le po kalame. Ele i, to be quite honest tu la epa. Ever since le whai unga, le na mele polo inga, o wani toi whai ni ia la po kalame. E mon ele i toi apia mai la ua in person, a le na pa awau ele la ta mama ile la po kalame. So, where does the line draw? Where does the line draw? O te loa e te tauna e se afianga. Oi. O la ua e ana re tama o information le whai re tama le o la ua. Wai le malama re tama i mea Samoa. O saure. Mana tua, o longa whainga tāla le ma le matanga. Le o saule nei tamai titi e le iloa tau tala le ngangana Samoa. E le iloa ni mea tau le anga nuu Samoa. A wasau wa lau mai asiata ma lau mai. He knows nothing. Especially o le tamatiti e yeo na mana o ngā whapitoa. O lewa wha o ngā se. Le sau tala noa nei atua ai, tātou e foi le titi ai tua mo whanu. Le sau tala noa tūlanga pi e o ale ori ia pi no fum wha malama mai. Por me e malama le malo le upu democracy, demokrasi. Au lea la no wha malama tu, o le ale se tova ai. O le appointment se tangata o se pale mio Samoa, se democracy le melina. Le ale te mina appoint ai e to filau, ia se kemo kalasi fa Samoa, le ale to inga te kemo kalasi, pe ana fa pe le I filfilia, e le pale mene, ia se pale mia o tula e, ana appoint tu sawa iei. Se fa kemo kalasi ngane. Well, I don't see it as a democracy. Mana tua, o le taimile wa ngase to filau. E na mai tau malawe tangata. E o ila manino e sau noanga le fionga le li pale mia. E le ai se me lalo le lani o lo sui pale mia e o mai ete le pale mia. A mana tua la, o le fionga ia misa telefoni o ia le sa sui pale mia. Ai e mua inga. Maua tula e pare tofi pale mia. A o le sa wha ia misa foni o le tangata wa leva le tautua o le tangata o le lo io tula fono mangia. Le la e nei la le tulanga le e tula epa. A o le senga la lea ma le fionga I le lau le mali toa. Na matua e reshuffle uma Samoa e to e whai el palota. Lala mea iai. Filia le atu nuku o Samoa. That is a true democracy. I le ngata ina manu malo mai le general election. Anto e mai fili, ele vai whai. A o tula e pa. Sa ke peko sao e suri. Mai no isa vai asiko inga masangi e pepe sa. O tula hana e tula e pa. O le matua nau ta I lava ina ia. Maua e ele tofi pale mia. Ia wawhalale nei. O le tele o mea, le whato adia e uman tele o mea. Le mita iso o mai. O le HRPP, wa luas fumon tupu tau sanga tu le foe no des. Yo e luas fu tau sanga tu le foe malea. Ma le tele la bol fa nunumi sa fai. Makau kia,
Tau tia. Ia, ona ole sausi sitam tau puina mo fan. Ia, wa e whanongolongo le wan ele tūlanga le keisa le ai fo ia. Le keisa le whale ali le tasi Ia, ia. Ona le fo ino whanongolongo tu ne le tae au e nisi u whaasea mai. Le lava wa whaapea mai le ungali i leo malili whaapea mai. O la ua na fio mai le whaamasinonga ai langa sa lafi la ua ele fast. O le me fesini la le tu la epa. O whaafonga mai la ia le tamā lea malona whantua. La me la whaalafi o lua le fast ele o lua ni moli mau le fast. O lua te lua moli mau le HRPP. A o le ale me o lua tau te le ina ai le fast, ta o le ingo le tangata na whaalafia o lua. Wa o le fast is a global name. Longa winga la, e a wai umatu le se fulu mon tupu wafe o members a le fast all over the world. E ato moli mau le whaamasinonga. Ta o sa ala le suafa o ai na whaalafia o lua. Ma pe fōlinga mai o leo tau a mai ese tu langa vale whapea. This is how I see it. Is he trying to ask for compensation whapea? O le whaalafinga leo lato, leo wa ngase i malona whantua, leo wa tipi motu ai lona aao. Ai oi ne te whabalea. Just because wa e naming le fast, it doesn't mean e oko meki e ia o na saola i o lau moli mau. Le ai. E whamelo le upu. Pepelo fua. Whai ni ofuai o lau pepelo tamā. Alau te vai atu sole nga pue mai la tamalimon. Me tonu ale nā. Wa o le ofisa whalwhamasino. Wa o lunga iai Ale vai atu le stepule e anga i lunga e o. O le te vātoi. O le si tu o le ia malili tamā le na si le au. Ia le si tu le la atu i tau malua atu ai ia limoni. Tuli. Ia, o le ala ua tātou tilo ia. Tasi le whamasinoa so le lopo a whea e sero lai this is... Ai titilo e wā le whapea mai. E 5 tasi moli mau. A le mi fonga. E tolu moli mau e le i... they didn't attend. La ua apitu si sai. Ioi. Ai mantua la, o moli mau umaia, o moli mau a tuiloma. O moli mau ale HRPP. Ia vai foi te umai whape, vai po whese ana o lai whape a me whakoto e whaarafie la tau al fast. Al mea lau te whisile atu le lewa na whaiman whamasinonga le aima sesi na pia. A leo o i toi teimi whamasinonga le toi tere se me toi alo o tau whaisa umar solo O ia le a mau ele to atelo o le au moli mau pepelo. Pero senga mea mkau kia ia ngi mea tu lai mai i le ta mai i le cyber security. Lea ua mai e lau tama nai Australia lau tama fu le te whai mai o le... So ai mamoi. Ia. Lea lau whai mai lau kamanga o le cyber security. Le tau anau atua whai mai e le aisea ia Australia ma New Zealand. E atua ni leo i Samoa e wheso soani le keisi le saini. Pe o le tam whai mai a le upu fo le tala le i pāle mia. O leo atu whafoi atu sosoani i le a. Pio le lava tam whai wha. Whai whala le li ina avelang tusi ni malo Australia. Ioe. Ma wha manino me le malo Australia. Lea ia tu la fono, lea ia tu Australia tu la fono sa mo i meta o social media. Which is sem whai whainga sa ore mea a whaila lea ia tu Australia. A whaila sa mo lana tu la fono social media. O ke le lana awoki ai. Ula epa, o te whapea atu, quando alue suese tupeta o toilo vai nai pio. Leola te whatu e tula epa momo le pepero, se pepelo fua. Pepelo fua. A whai ele ai na le malo Australia, ia tu la fono Samoa. Te patau lai i le taiminga extradite i Samoa tala paunga. Na whawhenga extradite sa mo tala paunga. O le talo sanga na amai le taimi o le tatu Attorney General sa iai. Lena a watu i le malo Australia.
Le mafua ele avatu tala paunga I Samoa. Se pepelo fuafua, ele vale uma vale. Le isi mata upu lea ma whanua na tele na pese I purotu maleli foi lea. Le ufa manino mai. O le mafua anga na le ai nia o ngā le loto tau mawhai ma le a fulingo risiao. Le o la vea I le malo. Ona o le saola o ngai I se vanga tupe na mua mai malo Australia. Tau sanga la lenteni na close down o le toi mai Australia le fundlinga na mafua ai o na le ala ofsoswani le malo. Ave ia le lua se lau afe. On top of that 200 ile se lau se fulu afe le malo le porkalan fele le OGG for the one government grant. Government grant. O le foi la o mai. Po ia ele tu malo le ia le I o I foi. Falata to. Le se fulu afe. Ia onga ia lua. Le la o ko reopen ia. Awa loa. Wa le masina o pese mai le o purotu le wari ale o reopen a onga me langa lava no ka falanga I le maloro le lava o moni le sananga tulanga le na mana tua o onga ngei mo me o vaenga e tuma oti ele tu sala les e pesa mafua le lato wala nga tupe e sau maila mo me grant many aid funding from overseas. Le sao le malo le ave yai. Le sao le malo le 200,000. Yo le ina wa maua na sao no manino le fianga le lipale mia. E fate ia ina wa wala awat wo atu ya le tamai tai pule manisio le. Ole apinga venga ilona ofisa mafa manino atu tu langa wa yai. Le la sa ta ti atu ai loa. Se isole pule malefionga le li means tawa onga na amai manino ya they're willing to help ona le ala tuai ona iai vaenga e fa maliaina ato to ama faina faile foai ale tau fa le anga le na mai lunga le observer wale ya onga tamaiti ona wale se tuper malo that has nothing to do with the government o mea sa atina e ia onga nei onga ola toa very much rely on funding la lea. These are NGOs, non-government organizations. O funding la whainga tap in yei la to. Ia a whautu langa wale to ma wale funding mai Australia. Ele no fwa tato whainga malo. When they receive the confirmation wale to yei se inclusion o le funding nei ia la to pokalame whaipia. Lea lana step in le malo abatu le sosoani. A fai foi la wa ave fale ata tolu Jesus fulu afe. Well, good on him. Good on him for doing it. The least he could do is to help out. Au le whainga malo aia. Ele I whapea na no fua I le whainga malo. Na talia le fionga le li pale mia. I ele le foi le wala au watu na watu le tamai taipule mala au whainga luenga. Wai. Ni te fo so mai li mo wa lo ne tu mano le o le la to yeso na va no lo tentu pe ya le u fanga I tonu mai le va ngor tu pe a fala tatu e fet la o tonu ie ile o le ne lo to tom fai e pola va lua o lo no winga ne te wa yese va nga fo lo to tom fai wa lo to tom fai e ala fua sa ile la to loto le sia o pe lu ia malama is this is something like that malama something pole no nala le fa pio e tu o mai te loa le loto to fai mo ila to lo ia mana onga fa fa pena fo ia malama malama la mo e pole vai oh ia nala so te lero la po wa fe me mea na la ma fo na abis fu wa fe falata to on tasio on ia tu tonu ole tu o la fu pe tono la tulanga na yai but then again it's not his money o tupe ale tu malo ole ploketi ale malo ole meta u mo fa no fa manino la tu la o tupu per ta fa le anga tangata ni
Foi mai ua le whaatauina promises ale malo. I tupe ave ia onga ia. Leo o toi reopen a onga ia. Morsi fia. Ia mantua le aonga le, e le whapea o I lalo o le budget a le malo matulanga nei a. O la lava ia, these are NGOs, they are non-government organizations. Ia e ese foi le ala ngā tupe le awala e sa wale ala ngā tupe whatupe nei la tau a. Ai e whawhetai le fionga le li pale mia ma le fionga le li minsta. Ina ua le toi ofi atu le tupe lea mola. E la tula I le tamai tai pule ma lau whinga wenga. Sa valia le whinga malo mo se sosoani. Ora sa onga le nā e sa talo sanga mo se lato sosoani. E le I whapena tali tuali maina. Na talia ma le whaftai. E se I whatulanga le budget le ofisa wa onga. Le mafua le lua se la wafelea. O le lava nga fanta mai Australia I le ba ia na ia onga ia partner closely tausanga te nek le ala na ia le fare ton lewa apa ia malo faftai ia o le asisia ta toi o mai I le mele lote pea ma lote pea ma na ia saunoanga le I o apulu lansport wana na fi o le la na whapanino e foi I le tūlanga o le li o apuru leo o lo whai ni tono le malo o le advisor whionga le li pania. O le tūlanga o le mea o le tusipa ia a le media o le o code sia o le code of ethics e ta taua I so se tusitala. Wana fasilingia na fi po lea se ai le whionga ia apuru le mea. Fascino ia na fascino ia o le code of ethics o ia te tauna muri so se tusitala la awai le tutusa mo me mainstream outlets ia matoia nei tato io le fa pena o mainstream outlets o mala e tauna o le lato tuspa ia mele o ila le fa pele li io apu ile la pe ai e tustala ele fa pe o le freedom ele fa per freedom for le of expression. Noi, na faia ia le o le mea o langa freedom. Alainga ke longa ke se se na mele fai. Fai esa o lo tonga le mafau. Ya la na manino la tunu na fi. Le ai la le malo le pa uye le 15 le kuli mai va. Le mea pa uye. Le lava sanga au mai le si va. Sei e to e si tanga ia mangale. O le mea tonu ana le tula I mai tula epa. O le tau whaasese ma le tau whaaleanga le a mai e le so ai moe ma le lau whaia leo o kanata ia ma le toi ina leo mai whea and which is o le lato te whaasese ina tangata o le code of ethics mana ia na wa umana na sau noa ia a pulu mana tua foi la e tu sa lava po le ale code of ethics a registered members o le chores. Ia o le pela tūlanga nā le iai nei. Wa ta tau ai foi la I le taimi le nei le chores. Wa wha mau popo ia le tau maftanga le chores. Wha mau popo ma tau code of ethics. Ma wha apea foi ona wha malosia. Wa ta tau na iai nia ia inga o tau tulafono. E wha malosia the mainstream outlets e ta tau na registered. Ta tau ona le stala loa I e te tono Samoa. Wa o le tūlanga la le tūlai mai nei. Ta tanga I le observer. They are not registered. Le ala o ta whiri sau noa I lava. Pena e sau noa. Just because o le code of ethics and all this, e le freedom of expression, e le whapea, there is a limit. E iai lava henga le code of ethics la le nei. E pāpui ai la expressions ia. E o mai e tau whaawalea whapea. Oi o le matoa ia te tau o le freedom of expression. No, there is a limit. Si ka koe o mai I whamasinonga I le maliu o tamai tai whaia onga lea. Mea se ladies ua leo tatu wa ai ua leo pe ua tau me toa le maliu o tamai tai le na maliu me tono whaipuipui. Le pe o tau ta punipuri maa whaikito o mta punei. Le se tūranga ua rute vea toa le pisa mesa me tai o lise I lana case lea. Le se ladies o e tau mau. Tulepa, I can say it now. O te tali tonu.
e le o toe umi se taimi e tātou whaalongoina loa le tele o le mea o le a mai luma. Pau le mea o le tatalo, pefo na tatalo le fionga le li pale mia. Ia mau pe le tau vai, ia lava le tātou o sai. Ia fai malua tātou faiva. E le fai ngō fia le ngā luenga o lo fea ngai nei ma le tātou fai ngā malo ma le ka peneta. Te le tā penanga. E leo te mai tā ngā mea le tau tātou nei. Matua i te le tā ngā mea ele lea ma whelewhelea. O lo o tau mawhai le tātou fai ngā malo e tā pena. Ai o te tali tonu, e le o toe umi, e le o toe mamau. O te tonu foi, e le na le paungangi case o le a tātou whaafonga i eisa moa o le aadia e mai lunga. Lima sumatasi leo fau, leo ka entai kukongo o le tinga leo. Bar sumatolu vanga ua faisi tianga, failako promotions. Tasi le Native Departments, ua loa lava o longa ona. Leo o wharongo la ua tau apapatu le malo Australia e Marseille leo. E batu foi se la tu sosoni. I tu tonu o mtanga luenga leo. Ese mtanga luenga New Zealand. Ia leo primo uni ele tonu o toile team na New Zealand. O kaungo kako team i Samoa pele. I think e o whatasi leo malanga pea malanga le fionga le lipa le mia ma i le tātou fua. Se i tui whakamanina tini mai. E malanga tupan mia? Yeah, so I heard, yeah. Oh, that's good. Mana ia, se i mainisita mata upu o ina. O te toi fia fo i ai tuatula e pale vaenga lea. Le wha soa i le wha tautonga le nei e tele na bevesi mai ai. Le wha tautonga le wa whai mai umana lui mai. Ia tato tau wa pala ai wa fefe le pale mia le i le lui ai fo ia a limoni le au mai le ali pule e o wha tautonga tuspa ia. Le wa pese ele si ai saulupo o le mai Australia mai Melbourne wha pia mai. Ta tau wa le fionga le li pale mia ma whapea mai a watu ma le whale tua wa ele e whaatau tō, whapea tau tō sao e moni na tele i whaia ni tau pulepulenga no des. O le whesili lo te whesili toi tula e pa. O ai o tau te o mai ei to te tau whavalea i le atunu. Since when wa whaia ni tula a whono whapea e o whaatau tō i tua? Whaatau tō i tua e mai lau whaiwhau. Whai la e whai le taimile nei. O le ale malu Samoa. O le alua le tangata whasio tangata ia alo tatu oi whatau tō i tua. No. Lo iai le ala tu la fono. Ala tu la fono o inai whaile whatau tonga o inai whaile whamasinonga ma ama iai. Ali, walu ngei li mongi e whaile anga sala whatever he's doing. Lela au mai e whasesele atunu u whapea o e whatau tō i tua. E whatau tō lai lau whaiwhiau, na sau nei lau whaiwhiau wha mālai ele ainga fast. O whea la o iai, ana mālai ele fast e le tu lai mai le fast e whainga palota. You know, say stop the BS. Tu ule tau wha avalea ma tau wha asese, tau wha aleanga. Le se mea la, ia tu loa wha whonga anga le fionga le li pale mia. Ele vale le fionga le li pale mia, ma whai mai wa fefe mpala ai le pale mia o le tali mai. Ele mai maua le taimi o le fionga le li pale mia. E tali ai ni mea valea ni vale o lo la tau whaia. A te sila fia fo. Ele se whawhia au nao ia. O le whawhia au whatasi ma le whamasino le whaia le unga o le whamasinonga. E ia le whamasino le whawhia au lea. O le la whawhia au whatasi. In other hand, te tilo iai ma whanua. O le o le wanga i to e whait whatau tonga lea. E tau mai iai i le whamasino lea. Ua le taritonu wina. Ele hei ta pipi, le whai unga ua umana o mai. Le la ua taulangi, mana tua fo ele na mai lo le whai unga taulangi lo tu le epala na apili. Le la kua apili. Le la ua ke awa ngalo matu le apili. Ada ua son mea lea. Wa fo le winga tonu le o tala le whatu le epa momo le tau whasese. Sau tu le epa whai mau o le a oe apili le whai unga kalasa. O le tau whawalea le nā tula epa i le atunu. Ma le manato tula epa. O na o le wakoto ai le ilo le atunu. O le aesa we apili na
were you ever a party o le whamasinonga? No. O whela me te oso mai e mau apili. Lea la wale sao le apili na mai ne tau whawalea. A le whawa mai le tūlanga mai o e whatauto. Sole, ia nā o afoio, o whainga whamasinonga. Pe lai o e whailalo le uru a loto ale a le whaiwhasio tangata tu ula whapea ia. Tatu o e whatauto i tuarna na umaile o le namta upu. Ai whawhele sa idinga le amio tonu o tangata na mali waile atari i lea. Whawhele na maora sa idinga le amio tonu. O le a kongo mene mga o kake whakauko e. E whakauko ele o ia ngau ki ai, alalan mene mga whakauko ia le pani. A whale tūlangal na i tula epa. Mo mo tau whawalea, mo tau whaaleanga, mo tau whasisi. Mo mo tangata fiami o tonu, whapea mai o ia mamao na lima no this. Le ai, a whaiole nā, o la mela e whewhe ai, lela a whaile sa ilinga o le amio tonu o le hit and run. A whaile e te mama, la mela e mana o e toso i tua, e leo se tūlanga na on tūla whono a tato atunu. O tono whamsinonga i whai e tūlanga ia. O te tono whamsinonga, whai e lola le sa ilinga o le amio tonu, po ai na maliwa i le alo le atunu. Ia pe o le nā sori. Tele lor me o filosofia ni tau whaile nei tau to. If that is the case, au mela Samuelu. O Samuelu kaka whianga i kongu a marimongi. A le tūlanga tono ana tula epa. O lela asawe lu i le fionga le li pale mia, yana lu i wha vale valea le wha vaea. A o le lu i a Sam le wa leva na tatia. La le lu i a Sam, sauta o il whamasinonga o le sa ilinga le amio tonu o le hit and run. La me wa whewhe la e anu e whaile le tūlanga lea. A le la asawe pe manato i o ia wa poto wha valea le fionga le li pale mia. Na pepese mai e la ia o le tele o le au. Le o wau solo mai e tamai tai whau lam whapea mai. Ua pala ai le fionga le li pale mia e tali mai. Le ai e leo pala ai le fionga le li pale mia. Le valea le pale mia. Le valea le pale mia e tali atu ni mea wha valea. Mai te tarusia ia au ke kalo ia awangi i kali mai i pale mia. O te langona tula epa. Te langona le fionga le li pale mia. E le mai maualo na taimi e tali ai ini fautuanga le whabaea ni vali. Olo i Samoa, lesa i Samoa, so le minsta o le tiutia o Tony Sila. Ia. Ma ua awa noe whiutanga i fo i ia ma ana po la Masina Lupe, o le minsta o le tiutia le tatou atunu. Tala noi nai mo meo equipments, io e panga, e mese lava le pa i o ngata i fale, ma le ofi atu mo meo whala fasaina. Le ngata po na o le fo i Samoa, le ambassador o le malo Spain. Yes. Io e, pe o awa noa i soro ua lo lofi atu o le ngor tangata o Mr. Luis Afonso Sanchez, Belisco Sanchez. E whape station ia auto, New Zealand. No winga o le ambassador a kuanga Pasifika mai Spain. Yeah. Tula pa e nofonge mai tau. Nofo mai tau le taimi po le mai au kuso ina wa uma le tatou whainga snap election. Se tema o ke topa November te sema January, February, March, April. Le whato a iwa masina. Talu na tu la i le whainga malo. Ai mai tau wina le lolofi atu nuu ese o le lalolangi. E le ngata e tu atu le tau au e sosoani a Samoa. Tu atu le sosoani me tau tupe i lo tatou atu nuu. Tele walolofi atu e pour in e tele o me sosoani e mo Samoa. Ai nofo mai tau i le luas futou tau sanga le mi taiso o mai. O fea o iei ni fua e wha ai lo ai. Lea whito alo lofi atu le tele o atu nuu. Ina walato loa wa sui le whainga malo. Le te mana o mia mea ia sa pepelo ma le tau wha sesele sa whai tono malo. O ita te lo ai, le te leo le sa saa atu o le manuia le wa abatu si o tato atu nuu. E te lo i mo whanua, e te lea tala whai meu a masa mo, ora te whai atu. Mo le luas fumon te puta o sanga ina e pale mia i ture. E leo fōringa i o Samoa e ta tau o na iai.
pe afua i taimi umi na tu mai o pale mio Samoa o ai talafu a fai lunga ai talafu ale tunu le ai se tu petele ale tunu o fape o tau fape mo le ame uma le anga ai te tele ai talafu le anga development o Samoa ele to inga foringa o Samoa pe ana fape e fa nga ta tau tupe long Wa tulanga len le yai a tula epa. Le lus fu mo tolu tau sanga ye mita iso. Ia sa o sa noanga ale tama ainga ya tupua. E o e fau fale e aina fale. Tulo o le uptu sao. Le ale me mawai fale. Ai le sa ale manuia i ona tangata. Fa fetai la le fainga malole nei. O le wa sa ale manuia i tangata Samoa. Ono lea, e mana o mia e tangata le nei le manuia e soa lau pule i a inga mai tu malota i tasi. O le ese senga la le na, mi tai mai o la tau e whaiti ke lima lea, lea, ta sina degree lele te lele development o Samoa le watu lai mai. Tu lau ala wa fionga le li pade mia, e mai e mi tai mai whape o la tau tangata e whaifa ilonga te tele. I o le alea ngā whailonga te tele a le polonga le atunu. A le fato a iwa masina o le tulai mai o le whainga malo a wa matua i te lele development le atina e ino o tata watunu. A whaila o toi foi ia na nai vani vai ila na ngā lua. O i tonu ana tangata e tauna pa u dia i le ururo la au ile mta upu lea. O i la ta tauna tua ia. E te tawana tua ia le sunga le li i o le sui komisino whataitai. O mana tua. O ia longo umai mea umanei. Ia sa ta tawa fola ia I just heard it last night. Whapea o loo iai fo ini tūlanga o loo whesilingi ai nā whai unga. Ia ta ilo iai. Se tatou mai ta ma ta ituina po le asesi update mulmuli mai. Bela o te ener tangia whai marong tumua. Te ener whamasinonga lan tangi e toe whaau le service alungari lea. Le asau sila ma le asa whareile. Tai au, au tau. Tai au. E mau ai le tali e avatu i le whaau mai o le li poti mai o le tatu sui mai i nā le tō whaia asiata. Ia ma le tongi whafore o keisia. Nā se wa ai. Tula epa o te taritonu o te ofawhaia uia i le fionga tamai tai whamasino o le anga whatau lima ina le mata upu le nei ona e leo ni tamai upu, leo ni tamai tala, leo ni tamai le ngangana sa whaonga. E maoa le ngangana sa whaonga, le mātanga o upu mātanga. Ma e tūlanga foi, e onga ia tua inga leanga sa whai ia asiata. E matua i onga. E le tatau langa strike out motion, le case le nei, tatau na whaawau. Ona e le ni upu mātanga o fie upu na la lafo ia asiata. Ia taula, o mai la le ungali le nei, wai fie tela le ungali le nei, e lau mai. O mai la a mai lua evidence, a mai wha maunga o tua inga iana lua whaia ia asiata. E le tu mamaina fo i le fionga ia asiata le mata upu le nei. Langa o le tamali ianga fo i matulanga o lona ainga. Ia wa ta wale aina. Te tawala na whaawau le case le nei o te tautofon. O lo tu la i malo si fo i le fionga tamai ta i lo ia o lo tu la i mo asiata. Langa e le whai ngō fie, e le tau ngō fie. Ia nei tua inga ma nei tu le tau whaaleanga le sa whai. Le ua li liu e ka nata le moni mau o le unga li fo le mai whale ali. Whaalafi le fast. Li liu e ka nata le ai whaalafi le auli el pare bien malon tolua. Ta o malon tolua. Tula e pa whala tala. Toi titia uma le pese atu ole. Pese atu neu le laufa ia lea. A tato vai atu lau tu mai lima whapei.
I pā ua mea I oi. Ia, o tūlanga nei ai. O le mali e nei tuila epa. Na umalole mātou lancha nei ma le whionga atai e lise uma si ona whatua. O ma ua la lena mā oi momoli I tai le la apartment kai le city. Lela waki nei le afo le app o le telefoni. E su e le toa tusi mo te o anga iai. E whaasino mai la le toa tusi. O whai ato le atai e liseu. O le mele la tata woti ai le whaasino mele wala le lua apartment. E o atu loi mō lima ngā tolu le awala. O le awala mua lai I Grays Avenue. O ina le sa el mata ofisa mua. Wai atu whale whunga whale ono le atu lai mai. O ina tonu ale nofo le lau whai le o kānata. Ai, o Leslie Street e so ai. O Leslie Street e so ai. E te tua toa I mele ia taili se umolon fatua. E te titilo sa o ai I whale whunga whale ono ia mele nofo le lau whai le o kānata. Fale, o anga fale. Fale o le malo ngi... O meo apartments ale councils. Le no foi tangata le ngā whatia ni. It's only one bedroom. Ngā taitasi potu ano. Low income, ma. Ale, mai tairi se wia. Ai se fia ai totala atu le lifia vai mela o te tua atu. Ka fe e makala mai mele ke kua kua. Fatia tairi se u. Le ai, umano whai atu mato vai ngā media. Nana tato woi tai. Ne te ua tuailo ta mo e Apple e mai ftalia mo tango e unga awanga. Vai, ale maua ioi. Ua I sao whai e lunga fōringa ke roi. E mole e ai ima masa ai vai. Ia, ua tau. O te fia amatua, te no whai atu tula e pa. Wo te ile wala au mai o tangata ia te au laso lua. Laso lua. Tau foi mai le loi Christchurch. Mai tupai. Wa e tilo le mta le afo le ala le o le wo fo le wa mai lunga fatu ia o ai fo le na vale wo so fa mai o le tala no manuia fatu ai te le lo ia uia ia le ala no fa so ia te o e fa mai wa lua e to lu vai aso I know what all researching it's been 3 months ago Okay le no se mea ana le ka mo ia ba tu ai tu la epa ei ia o elea ankelu o te leta ua sau suafa matai. O te leta ua sau suafa matai. O nga o lea sa mato whaasoa masesi o tau ainga. Ele I whaia sau molio. Ele I whaia sau matai molio. Ia la au leo o le naitu. Wai lea ia ina mato le natu langa. A lela la waton mea lingo wala ua o ia Andrew po ankelu. O te momua. Ele ai masau fe au pe a whapea o le tua inga li mongi I le hit and run. Ele I nei minga oe. O le ala lau fe au e tu oilo wisu I pisinisi e le stangata. Unless you have some affiliation. Lea lenga e sau nga. Lua, o le alau involvement I le case lea. Na e become a witness, na e become whatever. Tolu. Wa iai le whaafefe le mol wa whai mai. Ia, lea, mol mau pepelo Sam. Ele o se whamasino. Ele o se lo ia. E te tau pepelo ina ai ia moli mau wa Sam. O le wa manino wa umale sa idinga le amio tonu. Ele I whaapea mai a me pepelo moli mau wa Sam. E ese ia vaenga o le moli ai Sam. Ele o whaapea o ni moli mau pepelo. Ale o manino le whamasinonga. E pepelo moli mau na fau e leo. Yeah. E leo, ale o whapea mai, ia. O le se wa whaasao ina talasa ia. Wa wale te leo le afianga. Te leo le afianga ma le pepelo. Le wa nofo mwhai mai. Wa se wa whaasao ina talasa ia. Tu sala o le contempt of court. O le atui le whai unga le whamasinonga. Me la le ngai, le la mai a mai pepelo, ma fa pe mai. Wa e ui le wa uma na fa mauni ele court, ele ai ni me fa e lio, ma le afionga le li pa le mia ma fule ai. Ele vem le menga.
Io, a le whape mai. Wa te tauna o mai la le pale mia mai la tau nei. E tali le lui a lela il pule. E mai e whatau tō le tuspa ia. Hei, molo si la fia. So se wha masi nonga lava he e whai. E whai le whatau tonga I lunga o le tuspa ia I te tono o whale wha masino. So le tau tala o ewa pe ia o le wha masino pe o le lo ia. O le mea vai le lau ke kurkulia. Fai mainga fai maina wha masino e atu, lana o le kau ko ai le to ono lea. O le fai atu. Le ai le direction o mai e lo ia. A whetano ia le kakau I le whikau inga o runga whene. Nga, that's it. E le whape whai maino ia e whale aku whawhia poko o se client. Mantua whafonga mai o tau Samoa ina ia manino le mala lea. O le mafua anga na le tali ele toa ono lea I moli mau pe pelo ia sa fau e leo leo. Ina manatua o le moli mau muli lava o Marie. Ina uatali sa o Marie. Ele aini, ele I whaatonua na ia la au lia pe pelo. Ele I whaia e whepulea ini winga mata ngā ia te ia. Ele I whaia Samuelu, ele I whaia Samuelu ni mea. Lena tali manino lo Marie tūlanga ia. Lena leina ave loa under protection na whainga malo. Male whamsinonga ia Marie. O I nāna manino I loa le fionga le Casey. There's no case to answer. That's the only reason. No case to answer. Ai wai vaile le tau whaavalea le wo mai whai mai. La mena le tutu wai lunga e tali e whai. No, there's a reason. Si la fia le leia keisi. Wa mai mau le taimi. Wa mai mau le taimi. O le wa manino o mau pepelo o mai na whai. Le na toi ta ua Marie. O mea na whaatonuina nga ia e sau e tau tala I tono whamsinonga. Then after that, manatua le si moli mau tasi. Lea la e tātou e fo I mali mata upu lea nga ia asiata a. E le tūlanga lea. Le si moli mau au tū lava. Le teine le na moli mau mai Australia. Yeah. Tua le sa ele moli mau le sa VCR mai Australia. Ta usta o le teine. She's never met Marie before. E late le itala noa. O ia fo I whate ia le avatu e leo o le mea e saini. E nate le tu sia se affidavit, nate le tu sia se statement. O I nana wha mausali e le keisi. There's no case to answer. O mea whawhau ma leo. Le manino nga Samoa. A leo mai pepese mai le nei lau wha I o pulotu, ma le mea so ai mamoe. Ia ma le uru po o le uru wha moa o ankiru. You know, lela mai e whaile pepelo. O ie tau ale tau o le tuu mawalaloina o le lato wa ai I tangata o le atunu. Peo mai e tau whaavalea pe o ie waalea uma Samoa. Le ai o lo o sila fofonga o le atua. I le tau whaavalea le tau te whaia. Ia, asi mana I fo le tele o lato le tio ia. Si tau whaisina competition. Pe ua le... Ui olea. Ua piono whatu... Matangatu le epa. O mato mtau. Le sia me matanga le fwa mai e le ufwa moa le o ankilu. O le wo whapea mai. Ia, o le wo mai sa ili maa sei le whainga maa lo le nei. O wheo iei tupe. Ia, tanga iei. Wheo iei tupe le wo maa. Le wo whai amai wha le tau wha se. Wa wha maonia o mangele sekati. Wa wha maonia langa soli ngātu la fongo I tupe le ai. Wha manino o tau sa mo ma tau wha masinonga. E le I wha o ngā se ina e mangele sekati se tupe. O le timing, ona o le a, ele I aini guidelines e malupui e le tau fia o le teimi o le whainga o tupe o poloketi. Manino, ele I whaonga ina se kati I se tupe a. Nau toi fo I mele peno o whai atu tūlanga le whapea mai I le kamawhai extradite atu I Samoa, ele aise jurisdiction. A ti tira lai ai tula epa. I le moli mau le na visi a atu I Samoa. E mawhai fo ina whai e asiata tūlanga le nā. Ono lea, lea sa whai mai Australia, a video call atu I Samoa le teimi o whamasinonga. So don't try and twist everything. You know, there are ways, possible ways,
e mawhai e na whaamaonia. E leo whape foi, o tūlanga le whape o alo foi le ata la au ia siata. Ona o le tūlanga o le tele o tutuangia, ma mea wa umana whatatia o plans o traveling a siata. O le tūlanga le nā, but in due time, Asiata is most prepared and ready to go. Child Services. Alu e whai o mātua o a mionga ngā. E le o lunga i tatu ko kalame e whai mai ai au ioe. Alu e whai o mātua mo tō whawhine ma tō ainga. O ke le mā whau lo maile. O ke le mā whau. Alu e whai i le tō ainga. Mau mātua i alaunga ngana nā le o lunga i te le mā whau mai ai. Ia. Me muli la watu le li i le ufa bole o anke lu pai. O wate tau whaleanga le fionga le li pale mia. At least le fionga le li pale mia. Na sau i longa grandfather sa tau tua i tono o Palemene. Sau i lona tua a. Plata i wā fosi sa tau tua o Palemene. Sau i longa anko unasa lio tau tua o Palemene. Sau i Tia Billy Fritz tau tua le o i le fionga. Moni lava lai tau tua anei. Ai o le pine wha mau o le sui mua le o le au ainga ua pale mai i le tofinga wha a pale mia. Ai oi. Na i se tau tua sau tama i te tono o le atunuu. Na i se tau tua sau tama. Tama o le ufa mo le ankeru. Oi e tama o le oi. Pe folinga mo se palang sa tu le ba. Ia fetui foi ia wa tona e se fu na tu chef nga ia na tu lepa o ia o wa umatu le tele o mta upu ia to ngana ile vai ngala le wo mai e fa pe mai o le meo te le fifia tu lepa ile tala no manuia le mo mai la ma se tasi fo te le lole tamari pa o le melo te lole ngo to filau ma mai la ta fa vale fa mai e te tau no mai e fa tau to spa ia ma fa pe mo to spa ia pe pelo o ka o se le ma fa io o ka se le ma fa fa tui le mi o tonu mal fai ungal fa sinonga so se fa masinonga la wa e fa tau to uma ile tuspa ia e ta si lava le tuspa ia o lo o fa pe ona tau tua ma ala langa i sa mo a to ma la lang o le fiong pa ia le tua ia si vai da malama o i ka Ioi. vai da ile malama o i ni tanga ia o le si meta watu la epa ne te wangalo ia te au. Ia watu le wha malo mal whaftai. Congratulations, malo le tau wivi, malo le finau. Le afionga ia ta whai o malo, Leilani Tuala Warren. Yeah. He is now the appeal judge for Kiribati. Well done, le fo yalo le tamadi o sio tato watunu. She was currently o le dean o le Waikato University, le School of Law. Ia o lea lawa o ia le Pacifica mo were appointed as a professor of law i le Universitela le i la law i Waikato in Hamilton. Yeah, and she's the second judge to be appointed as appellant court judge in Kiribati. Mantua le fioa ia Justice Vui Clarence o le serve foi o ia o le appeal judge i le Micronesian state. Ia whaftai nei alo tātou atunu. Wo o nei tūlanga mawalurunga ia ma lo le tau wivi. O ta talo ia wha umi pēr lua soifua te lua au nai ia e mai se o tau tuaino se o tātou malo ia e mai se fo isi atunu tau la lata o le Pasifika. Ia ona atu lea se nā vaenga tula epa ia la tā sau le tā vaenga lo na lua lale nei o tātou. O e tā pokalame tua whai ina tele mai o oka i le aso. O tō na o mia ia le tātou
Redox Gold ona o tulaga o ngase o ponaidi po le arthritis ia whapea fo i le tātou Renew 28 o mea ti ngā maleanga tino ia o tātou vai tātou ointment lea e se lau lus fululua tāla New Zealand o lea e se lau maleono 5 sene New Zealand ia ma le tātou vai masani la le nei e tolu se lau maleono tāla 5 sene i le pusa atoa e whāwhangu la popoa ia i tonu. Ia, o nātu la epa, whamai atu aila i ore la wau pito la au, ia, le tā asia le nā ua watu. Malo, whaftai i o te lo tātou umalava e wala awane i telefoni ar tamai tai o mua whanua na o tō sirisira mai iai i le pēna nā lo i luma i whona ia o le orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi. Orua tasi, lua i valua, tolu ono o tasi, mala au iai i products uma i elena le asia. Iai uma products uma, se uma te wala au iai o tō uma New Zealand ma Australia, mala wane ia mua whanua i le telefoni na. Tātou i America, territory uma o America, mala au mai i le 5 ono lua, tolu fitu o ono lua i le tātou asia. Mua whanua e iai le whasalang whaptuare fia watu o whanua o lo fi whatau i Samoa. Okay. I o iai o le eka atoa e lunga le me tau o malolo le lei tia papata ale ianga ia tu lunga ia fia malu e whasanga i tonu lava ma le no fuanga fuile iai le Divine Mercy ale Katoliko ia o vai mele iai le official le afu le fale malu o le pahai yo ina le area e tu awala lava tasi eka afa pe te whatau i nei Amerika, te whatau i lua se lau afe. Ai whatau i Samoa, ia e te whatau ina i leono se lau afe tāla Samoa. Moro sila fia ia wha so ta imaia o le messenger i pe whafto ta imaila o telefoni 5 ono lua, toru fitu o no lua. Ia o le whanua rena o le fia whatau atu o lo sila fia. Ia mauto uma o le fesili matatu koko Samoa. O lea lau koe tau mai tatu koko Samoa i se teimi o le alu vai aso ni vai aso fo se furuta la i le koko e tasi mo le sila fia. Ia, nai salonga na mo ni te avtu ia mnei avanoa e te saunoa i se mta po misi e po ni salonga fa mo le sila fia. Ia mata tau mawai ai, mawhalot. Ia le leitu la e pau tau titia ngalo ia te o le aso to na inei e wha awau pea le whatau wino le tātou talo. Le tātou talo lena sa mafso ta inei ma le fionga ia sala ia o le pe wa tele ia vai aso lena te nei sa le Lord Christchurch le fa pe mai sala ioi e tauna to fa wa le fa tawina le talo le sto na inei o le la e fa tawina i taulanga fa tawi mangele le meolo i le official tātou konsula o ina fa tawi lu mo le sep sa moa lo fani Yo talo le tatu atunu. Mai sala mau te titia uma ia a tonu e lau whafonga Samoa le nā tātou lango ia product o lo mai Samoa si o tātou atunu ia o le tātou sao o le nā i nā iuso ma a inga o lo whaia le tūlanga o le whaia o whatoanga ia an sa o le tupe le au whai whatoanga i Samoa. Ia o le nā tula epa, ia sa muaila o whafonga anga, ia o le nā wa mai se ma whaasoa le nei a fiafi, le a fo se leo wa te se le ngana, ia o te tatonu o tātou uma tātou te whale le atua, ia ai tātou tatonu, tātou toi wheloa i lasto nai, ia ma wai fo leo nisi wha o poponga tele. Tula epa, wala au mai pēr umar po kalami. Tai. Nei, alo whatele atu mo urua, wheloa. Wheloa. Straightforward. Ia, matsa mo le nā, le fula ua anga i melisi ui o le tātou po kalami. Ioi, se e ofo nei mea, ai se longa e ofo iai le moe le se me whainga o fio nei o langa. E whainga tā uma mea. Tautala, e uma e so le ua i o tanga pe ua. Ioi, ia, ai ele tatu nunga samu.
o tiute ma faiva sa e fia ngai mo o ni yesu anga le leile tu fa so i lo so fu ala le lei tu fa fu sia le malosi ta tu tu e filo i la so ata ya aso fa reile yo na so fa reile o to o la stofia mato yo ta ya la ia o kala me ia malefio nga ia leota ta tu filo ta ya na misile les fa reile la les fa reile ya o ia ile bala aulia o ta tu kala me les fa reile ia ta tu tu o le so na i maloro le sa yo ai ta tu filo ile so ta ya ni tele ia sa mo ta penanga mo singa fua ia nga tele fa mani foi ia toenga waso toe ia o le usunga fono ale fontele i malua winga taeao le so forele ia o to yaso na nai mo mata ape lor fontele malua te liu mai ia le matu o si fono atu le nei atu te liu ane New Zealand Australia Hawaii tuila manua ia mata tu dudu lima fa to fa o nia le tua yaso toi tu la ma toenga tu toi ia le tua lo fenga le par mia ma lo fatu ma lo ka peneta e fa pena uma le tatu fenga malo ia le ao le malo malana masiofo ia o suia tofia tatu malo ma la tu fatua ia au fenga lo tu tofia le tua so se fatu fe taulanga tonu le li of tai o tatu ainga no ma fianga ia famani tele ia le tua mo to uma mo te mineo lo to on masani tuila epa fa fitai li o sua o te pa to fa tu sa mo ia te o ile nei vaenga o le tua ma o na tatu felo ila so tae